ade ya bodua wa ho no ma yenya ade ade so no be wani nu yey dia yi na da woni ho ntia ne woni wuwu awusu ni ni wuo ade na ede bula matali mpacho kwa no ade na ede Akoma FM ede hey Mary Akoma FM 87.9 Kumasi nti anwumre me wo ho be na wotwe madakura ana obi fra me se wofa na wen na me se me de mo fi o mada no se obi a fa we no wokodi no hey obi aye dan obi a fa me yire okodi no obi ko fa yire ye dan obi a fa me yire ofio wode ko okodi no hey wo yire ai nyaako no wo yire akwa nyaako ai wo yire akwa nyaako obi a fa ko nyaako obi ko fa akwa nyaako ko endan okodi no ha na wakoma ye o se what is asem no kana kan biom makoma huri sa me dimri kemri Akoma FM Akoma FM me tika wina me shati ko mi ko du fie kran sa me shati no wajia dum mo friends si obeje to won timi kwasia wadi sa was a chimi free or chimi condemn why na what chimi condemn be mana what chimi condemn be no twi wo what chimi and saying when any pa what try as you don ko wantuaka was edim sika kan to what chimi condemn what try as don yes wantuaka so into power free minim ni baby ada and otimi yes ade ne kire first day no enti o ye ne say like demonstrate kire Akoma FM oba wani say wo ye na me papa mo ya po ye na ye ko nti ya ko no frɛ me so afrɛ me say obi frɛ ti me duru ho na no bu kotodwe wo fom sei na ode ne nsa say hwɛ me ni say sister do you marry me why you saying wo pagya ne nsa te say ode gye me nsa no abu kotodwe say do you marry me Who say wa? Minim say wa pa. Me patro ya wompra. Me plan. Okay. Me patro wini na najima. Me patro. Me patro ya wompra. Oya me na wo sisi enti. Okay, wini na wo. Okay. Me patro wini. Akoma FM. Eli. Ono ne wo. Papa no yare. New school time, bra. New school time. Yes, na wale ne new school time. Na ma wo me. Na me ko to so nice. Me patro na wa ware na wo ware. Fa na me na wo na me nwalen. Ya bi me tie oben na woni wo yiri ya ware. Na me na wo na me nwalen. Na me na wo 4. Na wo dey. Na wo wa. Enya no credit. Me ya ne ho ade. Ya ne ho ade achi. Okay, woni ne te bra wo nine na chi na akọ. Anya nine. Na wo ma 4 na me nya be ma. Enti o ka che me say agi so oba we dey. Wo ma wo be ma. For me ba itwa me ho ba say ma no. Ya nya say wa wade atu. Akoma FM Eli wade atu. Yes ya wase nya bibia no no. Oba no ka che me say woni ba 30. Obebu bo mu nyina di. Say ya nya ma no mu miensa aka 27. Ye twa ye ho abasisi. Amanfo Wako ko sha wo baby agozo awie da. Ibrahim Sam. Wako she be da ni ya wa pama no. Me want to say me enjoy oba. Akoma FM Interest I dey ba relationship. Yes. So they didn't meet her. They go away. And now be me bien so no need that from your person when you oba na about blah. Oba spend it anyhow. I will dating. The man so spend it as to the expectation in dating. They don't regard you. Say bi oni kwase bi kura no no nya 100 or ni nyina be ma no say bi asem ko 1000 wo be ma ni 20 cedis nya oba ansa na bo ho ka torolin na me hu say me the ring e the ashaw na mo so ye me dia complete say dating exercise a cheating no matter how you spend on her still someone may also have sex pacho and for we say the obesi abon ho ka bia mpra twem no Akoma FM sanity Okay. Enti wo no say e bia wo ba bo ne ho ka bebra je say wo ware no. And we nyini say no ti so na ma ne ba wa pema na omoko no. Man pacho so say odo de enken fiska ho obo peso no babra no na nwa kwa misha ba ku bi na me kin ne kan ware a ono kura pie maka say o mi ma me say mi shi obi an ne ma o se mi nya 25 na am so na 25 wa na abema ekunu won obema ho kunu o so na wo 19 na am say ne yempie ne yankwaji ye ni ne yempie ne yankwaji ye ni o se dey Akoma FM na wo se na asem no
episode 1 episode 2 episode 3 now say and ya the grand finale yo what's the grand finale and ya grand finale and nti bomodia na tan chuku na de besi me metimi ni nanada ya dan paso ya da nti woni wo dan sen me nsi ase as said only me dana only me abscesses ono ya dai abscesses ono ya dai brofo na wo kan ye no ono ya dai only me abscesses Akoma FM kan sen ya mama kwabo sonko kan so ediba Akoma 87.9 FM and third on and third January. 3rd January. So we say the January. Brofone na mu no. Na just afi we be ye dwe. Afi we dey na chere say nyame aye. Brofo. Nyame aye. January. Nyame aye. Na nka ata chere mo na me dey say January. January. Say me di Ọkọ didi salad bi ara. Aduana ba kofi asante na ka wo se ye ko ya se aba. Yaba. Yeni. Wo bi to no je wo se yeni o Ghana Blasters ye se yeni o 2023 yena yeni. Yeni o 2023 yena yeni. Yes, so really, piano, Akoma FM. And you might be Bobby who at the Chibiano a mystery. And you can't say the Chibian, but a day a mystery. Mystery because in seconds, because we name near Bessie. Debbie Amekase, the year 2022. Or bit now, Quem, maybe at the year 2023, and will be woo. And yet, will be a yen and to say, Akoma FM. What best the year 2023? And in Quabe Empire say 31st December. Debbie Obianim, dear woman be a mystery. Now so Sawu Yamia, Unsrohe, Unsrohe, said Yamiti Umua. Na wusro nyamia unsro hwe esa so nyankrompon no ankasa edewo ebetwa ene ma bebrebe sisi apim titigu na yeda so ye konkon ha empimpim titigu na yeda so ye konkon ha ye adia wa ya ma ye radie so ona fata Adia wa ya Mese bomba would ya boy titigu yeah that's so yet say first obetia yes we yan kwanhia first na man anu ye dibo nya wie kwa the first accident nipa wu papa takrade and so that's so tia say yete ho obi se ye pem ho yesi ho ye bia ho konkon ho odumfo na ya de yenyina yakwabo yenyina yakwaba obi ani wa ne mo rekra ho kan ye nyame do ye nyame do ye yetiefo so Akoma FM so atai chuku yetiefo bia so de wa ne ho kan ye yahwefo bia ni wa wo mo ho kan ye enukra na de no yase yakosai be hia wo no nyina bi ade ne yen kan che nyankopon ye ka nyina ne se
yɛda n'ase ne nyinaa yɛ aseda yɛnwom tuo nyinaa ɛyɛ aseda Dana Hamilton nwom bi ɛyɛ me de paa na me nhyɛ da anim to papa meditation something also let the meditations of my heart be acceptable to you. I think one of the new year saa nwom no in fact Akoma FM Akoma FM yɛbie yɛ no aseda nko a yɛto mu aseda nko a yɛbɔ yɛ nsɛm aseda nko a efisɛ deɛ wayɛ ama yɛn no ɛdɔɔso yɛbie yɛ no aseda nko a yɛtɔnuma yo yɛbɔyɛ nsɛm aseda na wayama yɛn yɛdɔɔso mɛsɛ yɛtɔdwa mu aseda nko a yɛbie yɛ no aseda papa sɛ yɛbɔyɛ nsɛm aseda nko a na wayama yɛn yɛdɔɔso Akoma yɛhuni ayɛnka yɛhuni ayɛnsia nyame ayɛ deɛ ama na agye nkɔfoɔ nsɛm no sɛ ɔhu sɛ bible sɛ oku yɛ da nso yɛhu so we are conscious about the fact say nkɔfoɔ bi ampɛ sɛ 2023 deɛ bɛba nanso adom yɛn wo a wote fie a woyɛ yɛtiefoɔ papa bi nkɔfoɔ bi ampɛ sɛ nkɛbɛto nanso adom ato wo a wohwɛ yɛ Facebook YouTube wo a wɔkyire nkɔfoɔ bi ampɛ sɛ nkɛbɛto nanso ato sɛ yɛka ne nyinaa bom a yɛbɛtumi aka kyerɛ Awurade no sɛ Awurade yɛda wase apart from that no yɛni hwee ne wɔm deɛ yɛbɛtumi aka sɛ Awurade Akoma mu nsɛm crew Akoma FM team ni nyinaa and media general team ni nyinaa yɛhwɛ yɛ tiefoɔ all over the world yɛ client yɛ commercials ni ade so biara ho ama sɛ ma ɔka sɛ last year yɛba ya Dr. Gofa yɛne ne PRO akasa Tuesday ɔsɛ dasɛnɛ adekyea ne ɔbɛyɛ interview Tuesday ɔkasa dasɛnɛ Tuesday ɔbɛsɛn aba dasɛnɛ na yɛ sɛ ɔnka te asefoɔ ho. So these are some of the things that is new year, new month, new day. Say now we just have a cause to praise God. Tinyame and the idea said man on behalf of the team you the TFO nyina and ya hefo nyina as okay me to me bo ase de many corals na me hwe fie hafo nyina se me hunu obia ampa so many bobo bia baako. God is faithful. God is faithful. Man Crawford report to come on Moses. Numbers 31. Was it Moses? Ya kai ye mudu ya kai ni padu ni nyina ye nyina ya be dress asene so. Ye mu ba ko potri ni. Akoma FM. No say ni wo mu mai ni nyina afi Akoma mu e ba for de say Awurade ye da wase. Si ye mu krum potri wi anyira ye da wase. Ena na wotwe na me kasa wotaba. Say wo hwa wo wo yire wo ma wo krum tias. Wa busua obi anfi. Wo hwa asoro no nipa wo hwa wo nipa. You have a course. Say Awurade say ye da wase. Ye da wase. Hwa wo mu free Israel mu bai. Amania way no matimi abedru to bring such report sababi ayadu Moses de nyamias ye mu kurukura ti yu ba anka media general de nyamias Akoma FM David nyansa enyi enum de enyi enwuma pa bi ntia na da bia enwum we na ya na ya medepa wo se enyi ni nyina o na emom no eyadom wo se yadom oh no bia meya adom na yati asia emuna megegaya emuna benina anese yatumo adom na yati asia emuna yake kaya wo emuna Jesus emuna yesaka oh adom bi wo Jesus emuna yesaka
na yeti yasi emuna Gekaya ho emuna Okay. Ya de nyame di ama no. Na ya kanyina no sa fi we so onsanye bambofo na onye ye hwefo. Ye nim se wo ka ye ho a ade nyina be die buaye na wiye. Amen. Ya de nyame ase. Papa Ma fampa ibo etwa to afi ye fa dwumade na aka ne to aso. Atiefo ye bo empire na otumfo ene odoma nkoma ne Akoma FM das nyankopon ye dawase ye mfere ho wa hene nyina da o matri so na obi ne ensia kan ne nkuni mu da awiabre ye de ye ho hya wonsa de dwumade ye hya wonsa ya ba no na ya ba na sa wo kan ye ho ye gitum se ampa de beye bia be wie peyo ye de adwumayefo nyina hya wonsa free Maa Akos so be ka do twato so ye de atiefo hya wonsa ya hwefo hya wonsa ye de emfidie nyina hya wonsa officially ye do din na e hya ase ye kire se 31st December 2023 ye be san hu ye Akoma FM ye bo mpa ye se fa dwumadi nyina domu na ma said ye wo ye no afi etwa mu no ye ma entra so afi wo ye ma atiefo ne ahwefo no ye ma no ntra so afi results awode ma wona de onsem ba ye no ye ma no ntra so afi na ye wie 31st December e wo fi ha ye de anyonyam aseda ayeyi ebebe wa benwa so ye nim se wona ehhehye be hyehyɛ de ye na so se wo basa ka ye ho a obedi nkugugo amen ifise wo den kunim da abedi a okon be sɔre ye da wase ehye wani onyam e wo Jesus Christ di mu amen amen Akoma FM okay ania na adwuma no nto aso ha no ania de to aso yaba ni aba ya de ma ye betwa nko okura ye betwa ye de betwa ye nya bia ye fa ni agro no afiwe ya ba yam no se de ye di si abre ye wo na ye de yabo ania jai we praise yabo ya me bobwe yabo ya de azunjera yabo ya de azunjera yabo so mo bobwe so mo Akoma FM yabo ya azunjera yabo Momo pass on your program. Producer Koto Bibre. Yeah, pass him here. Mr. Matthias, me pacha akutungutu. Programs manager Omudio. Don't know. I heard say my mensa. Oh, does it? Ya bo praises. Akoma FM What pass baby? 2023. I got to ask a grow. I got to ask a grow. Sister ba ko no ka ho no say dey. O se kase tuntum na so wa ye dey bi. Ma ko jani wo ni ka dodo. Ma ya stressa no say. Me nyomba ko wa mama nto. Chese station yankwa na ma wo hwa. Station yankwa na wo hwa in fact o pressure ko. Oh pressure ko. O etiko. Etiko wo beda wo de wa hwe na wie no. Anajo o be no say go repeat na dia da enu nko an se de o si da. Such as e be ma obibia bi. Se bi e ba nyansa kasa obenya e ba anika obenya odo obenya bibia kire se onyame ye adwuma o ti ase gofo bitimi hwe mama na ye call holidays ngofo frame papa o de makwa me moje anika na am se nya hwe ye be bo eyi ama there is what say o keke kura na ye se amen enti nyame ayade nyame ayade ahane so saria yi wo hwe bi onua tv atemu live yakọ asen aba yani wo mo esen goro yani ankasa ye die mu a eka media general ho onua tv dem Rabbi One TV and Osei Kromu TV and so make us say when you mu afimu wo mo so egusu a you be Akoma FM Facebook live
Akoma 87.9. So and a YouTube here Akoma 879. TikTok and also at them at the Information Center Kochia Feti, a Big Love Radio Spain, or Taibo Radio Modern Ghana USA, OPD Radio GH UK, Free FM 97.5 at them. I remote at 32 Bronya Yantonka. I remote at 32. Everybody and everybody. I remote at 32 or John Security Hospital, so we'll continue Brofwedu. Who better know be out to my report to see Antonka. They say the Anthony and I can be an one. Akoma FM. Yamisha you can say Grace gift. Hey, Grace gift. Madam Casa Mobia, I'm shame you, Ma Grace. And then I can ICB's International Central Bible Church Maker said the platform in so Akoma FM. Yaba no dear not just say yaba boy juma yaba be bobo so afi we ye ko break no kra nipa na wa say nyasam ketua ti afi we dear say dem wan say dem ye what ni ye dey tum that abrebia no ya ka say ye dear ne say ye solve will be problem at the amano ye dear ne say nipa no what problem no adwane abeto ese me problem ni ye ni say nipa binu wo we dey ye kama we dey ye nya we dey nya ye dear ne say nipa no wo problem and we hu say me de kwa on be solve Akoma FM ye ni ya hwefo ye ni yetiefo ye ni boring stories ye ni we dey ede ye ni we dey enye de mama ye nyina kamom ni ehunu se ye nua ehu a kire no tin wadwane kopam wan se de ne story ni sitie bia no e wo se ye de akoma pata na chi ni etumi solve ma no okosre e wo ba bia wo a obu ano no wo so wo besre e wo ba bia ye nyina ye kamom Facebook, YouTube, TikTok ye television ashafo and yetiefo ni entumi emma solve problem because there be a make say programs we fitting as any ye hanko Akoma FM so wo hwe se de ye say we yakosha ne ho akonfo we yakosha no eso ate pa won tanti bi because any penya wo bi share one problems yes emma wo shells no so I have solved 50% of it is solved. we ahihye bi ho ama omo ye omo ho hwe ebi kura ho anu ahye ne ho konfo na wanu maduro because asem no ho na wo so wo kwatimi nu maduro odi gu aduane mo na ne manyina adi but say yanti bi ni nyina gina program we mu nti na amana ba for baby great to me call no ko twa ne say won hwe nkwana Akoma FM mama yemfa kwa we so na yen so na ya hwefo ne yetiefo ase wona eboa ye ma yetime bua nkrofo mu hiamwa oh yes yemfa kwa we so na o ma se pa for last year more than 6 projects nina successful. The last one was successful, very, very successful. Anita, you could channel no for Anyamia Dom Chess, Bibia, about 6 projects, little cool Esther, almost project Anita, Millicent, Nana would Yabe, and then you more than 6 projects by Yamia Dom. Nyamiadom ye kase muadi so ye kan ya na yetiefo Nyamiadom yetiefo ne ahwefo amuo baabi ya yadamase onyame enkoso anu onhira ni se afi we mo so nyame bekoso afamoso ama program yi asan eso ase aba afaso ama afoforo na so nyame ani yanko yemfiti ya story edin kan so Akoma FM story bia na kofinya no na kofinya no free mankranso ene baaye wo baaye wo de ababa wo bi e friend adwo duku ene baaye ene osi adwo duku adwane na wa sis osisa
nneɛma ɛwɔ fie wɔn nyinaa gya nkraman nyina dabi kraman pɛ na ɔgya do hɔ kraman ni dwane yɛ kraman ni dwane enti wantumi ankye no wɔsesa wɔn ni ɔkɔ so ɔsɛ gya nkora no asan ɛde agu ne so na kyɛ sɛ asɛm no na ani soso papa na nsɛm a pm Akoma FM anu bom siki Kofinya na ka anu bom siki na na kwa susu tietia bi onu na ne yere si wo mpa ba bia anu bom siki onwemu oye se wonwemu onwansiemu onwayuwani ayuwani mugina ma producer ala ho mama producer ala ho wo feelings in sha bia ma brain fi se be ma no so ka se ayi Akoma FM Akoma FM so ya wo be ma no so ma ne ye bi woso mani ye bi woso wo de ye pot eti atiefo ebia na wo refisa yanko sese ya recap all the stories no interesting ones ya pesa mo kai na fei free ayuko no ya start na enti yenhwe Kofinya no enye adwoduku titi yesi apams eje Kofi di na wo ye enu betime di matem atome hu a oba ya horo wase le manwanwa die me no bede so ma metafre wase in fact woni bede so ma metafre odno tafre mase ansa na ono da won tafre wase ma o ma ne tafre wase ye na so ye o ye na so se ade a nti ma te se mi hu ba bi ma no ba bi a enye ye je wo ka so yi wa no ba bi enye ye ne se me be ma no na kan ye wase eye dura wakoje a wo de ye no woni wo da woman edi na samen na mebo samen no wonya kwaje aduro ndede eni se de oba na okun de ni wo dem de pebe wetimi ye minim o kire se eyade a ompe woboa wakasa woboa oboa ne sen Kofi na kasa so oni menta oni mo ofi so oni metena ye oni kwa no de adakwa ne beda so ompe ne ti so oni tafre mase o so ye na ya so kwa tamne ne ba beda ompe so oni me beda ti so oni tafre ne tafre na se ompe watafre wase a eni ompe enti se bia oba ne be ma wode ne be ma wura ono de won hweda won pen sa se so tafre wase ne no feelings be ene se de open no so enti oba no buku ne odo be ma ne pen se ode ma no when a woman me bo like una wo hye no so won me pa cho debi kan kre ma me timi nka se bia se de be ma do so ne wo de se de open no se ode ye ma no to ore ne pen no oyeye ni nam ka de se papa Kofi da wa be tafre ma se debi me pa cho mo twempra sa mo ware me pa cha ni nyina na waye Kofi we de obebem ni nyina na waye obebem sa wo ka che se mo twempra no wa ba wa titi yesi apams eje Kofi di na wo ye enu betime di matem Kofinya no ene adwoaduku me ba cho ebra ye boboso ekro no se wonso ye story bi ana yetna case bi so na wonso na ye wode opa na wa WhatsApp ede amaye na eno so yabo ede amount why aha yenye ne sasa wonso wuhwe bi wutie bi ye wode okai opese ye boma wa na wa WhatsApp ye ma obi de ne dia ba wase shankiki story also be wa ma what story na you ba so nya be 1 million ka ko sa story na wutie no de pesa wo de ba na ye na to so ma wase sia aka say be mo enjoy ade no o relax na o kan ya na say fly na story bi anso a ye de beto so no nso no wo betumi afre na wa kire wa adwene e won e bia sa bre no kra no wantumi ankire wa adwene wa nya bre enti ekoso no wo betumi afre no wa kire wa adwene ye befa e wo hom papa ma ya adua Kofinya no ne adua duku ma za sorry na sorry oh chese o kwa ofa so ka se dem de yina ne ho na ho de obi otimi ye Akoma FM what is a ma na nkasa no nioma koso wo dem ma bra ni je papa because already atmosphere ne said here o siti wonyina na what is ona ye futu ma he atoda obi se obi ayo obi aduru ma nye obi na ayo obi aduru na se ade no se ekoya you obi na be kasa tena ho nti ekoma ma because we bra na we mami pass o sikasa o ma o se sabio o se na num nyina ni ho na num nyina ni ho ndo bi se na ade na obi se mi na o producer cho ade na yenye fast oh ma
eti yema emani bi enimro no se ma ade no se ti biara se hoya no be na beka to bi se tena ho he okọ ame America kura obeka wo de no be san ba nti ma yentu mafo no mu be ma no so se oba ni penusem dodo on se mama ohwe se de na omonkomo no kokoye na koye se ase oba ni penusem not because of anything but odo papa yi and o ma hwe nkofa na fa ba mi tumi se ma me no suro se ase obelusu ni kunu no na ni kunu enwuru sa de no ntina ni kunu fa na se bia opeso okunu na opeso ye ne bone but so we story ne pa ani wo mo etie ni bebe witness say na nye ne bone kwa so ba wo se na jealousy bi ni odo bi na eye adwuma na I say Akoma efe on say sa ni o ma na ekofa sa de ne ba no etinye nusema kekese bia but na osuro se adne be free nsa okay ntino obo ho ban tini mi hu se omo mi no famu nyina no na ma me ne bone ho moden e wo dem na be ma so bone ho moden e wo dem na no mu mi nya so no mo pe etina eboa omo relationship no yentu aware fofo sa se afefufo no yasimi se o ye na me ma bre na me ho na ma nya na ma me ho ma gene ni ade a tu ho fo tofo na o wa bre sesen ade ne nya ma ne musu ana na kwa ni o be ka kire wo nya ma ne musu an ko ye ma bre asema fama no Akoma efe ene ma adwa o tie nyina na mtese o de sabi o mi mu adwa ni tebato on se na numu nyina akọ but be menti jai so that's bibi e fa baby e de che baby so that's enti ntu nipa nim bi fo sa na ware nye de afi ma ko finya no na ne how pa ne se ne yira ye jimi efi se o ma ne ye anu bom siki nti why odina fa aduro so yesre no edem asemo die bibia etumi si obia ye woni wukunu wura dem a bibia ye wukunu dia bibia ye woyere dia Akoma efe na enigia ba no enne sese wo yema wo partner na enigia dirty yourself nti na ya bodam wodam no obi ani ho a wo wura dam na ne kunu ne ne beda wo hyehye ntaade bobɔ ne ho so wo baby a na gbe so mfani agro kra mfani agro ya to mane wo so wase e wo no tukum wase e wo no na atwi bibia ba enti baby e be ye wo partner de no na wo di ama no na wo kofinya no wo yi wo de to wo ba na num ne de ono de onjimi wo ono de wanya waduro na wo de ye ne de ma no de a eno de waye waduro Akoma efe enti eho no entwa yie wo ho na mom ade a adwen anya de ne se a wo kɔ no ati kofinya no ani gie nyina so se fa wukunu maame te se wo maame fa wukunu maame te se wo maame fa wukunu abusua te se wo busua emani bebre emani titiru mame mfa mane nhye ho ne kunu mame ye baifuo wonhia ne fie ho nanso ono ne di mame de ene na busuafo de wonhia wo mo fie ho omo mra meji fie ho nyina mfa ne mom ne kunu busuafo de Akoma FM omo nyina anye ye nhia wo mo wo ho eno ne ma adwanya asem no kese pa wo fie ho no enti mi tu maafo afia ye wura mu mesra mu mum keka mu abusua na memba mu ho wukuna abusua ye wabusua wo yira abusua ye wabusua ye nyi bi mfrim ne yenka ye ho mom na mo aye me da say evangelist ma yen kanchira awarefo afiwe mu se ne ye kan sem bi sisi ase be ma bia wo expect oba wo ye bad girl e wo dem be ma bia wa ware even empratwe kura no yenya dru dem say ye say edru sex Akoma efe be bia hwehwe oba wo ye bad girl and oba bia so hwehwe be ma wo ye bad boy bad man e wo dem sa dem na ye wura na ye mi ni aya abodanfo ese se bibia tumi si this said the etia o man no mra etia bible ye o nema bi etia o man no mra etia bible etia for empanyifo muni yeah apart from no dear bible na da hon ma me nyamian kire style yemfa ne ye yire no mu nhia o da bi ya ne ya minister bia o bible no bible side de the yire so opere yema no edi Akoma FM utu sa de no ope baro sheda ye no ho se wo mpe wo before some be bia just wo bomas won no ninti em fere wo ho men fere sa wo mpe na wo yire mpe de a fine but afi we ye be sra warefo wo ya duru dem a
expect the unexpected. Mummy no madani abodam for no good emo. Enti ya dani abodam for no bibi atumi si. Okay. Ye wie pani atupu ne pia. Akademo ho. Ye besramo. Se be ye ni je ebetimi abafie. Okay. Na nkola no so ani age. Ani age. Afu ye fan shase. Ne be ye nshira. Me da se wase adwoa banie. Adwoa banie story and bano ono so de ne dia bam choroma no. Akoma FM. Enya Stephanie eno no a chororo na de dia bakama no. Amina story the amount for any Amina ebeba dodo ye na ma me do yetie for no omo kai stories what's Maa Akos, I love what you are doing. Okay, nyame ensha papa nemom ekoso no anso unso betimi afre no wa kire wa adwene e wo ho 03224 98035032249 98036032249 98037 Nanaire Ma on sana papa e ka asemi udru dem a obi expect say na erenya Akoma FM but on say mema ni bi on say obaye no obeka ade a omoye wo dem me e ho na me find out fault e wo be ma no ho ade a oba ne ye na enye so obefa wa ase so ye ben for de wo ma me nye ben for but be ma ne ma me ben for de on say ma bi wo say suban no okwa ono de na busuafo nye ben for na anu ya asem bi asi say oba unu uknute na edan ya amasie wakofa unu aba ta no do ni rice or na busuafo ba ho because ba amane aba be ma na fa ho e de ewu because adenti na wo say me nya that privilege ne say me de mabusuafo be ba na wo do wo that privilege ne say wo de mabusuafo be ba me de enyina ye say Akoma FM wo ma no no adem adwuma de ye dem ade wo ya akraba no wo de me say me ne me kunu tia adenti na eni kwa say me ya de be ma me kunu ani age enti ho no mo tia ase ono no ye de wo ani baje am ma wo so ye wo ba no wa me ka de na wo ye ma no no but ono de a wo ye no eno na abeka ye ne mfonso ane sa asema ba na okọ wasesa ne ma nyina krama pe ne dwane ye eno na wa nya no enti me de me mama mesre me si afia yes ye the violence na eba wo de ba ye so ye de e be hia enti ma no monye mo homework ye me ma no so so o mpa asema afi ye one ma ye ya fo ama yes a violence no wo de ba ye so ye de be hia Akoma FM we didn't be afraid Maa Akos yeah ye mo vijapo afen kwama tu ya da ni ati Maa Akos ma sa ba su jemu kona president ni John Boy kinjo ba fi na master Jerry Kredu so mo chacha mama mo kwase mi ball wo de mu pa de me ma yempe se ma bre ti bo se you know je da fi mu no o ndiri kan ho enye ne mo ade ame mema bebre ni ma bebre ebe fide so mo boko di secret pa me pekura se edem komo Akoma FM se na be ma tumutu oba ho na be oba so tumutu be ma ho edan mo nyina no mani agie mama ye ko dem se ne meme ne mani bagie ena me pese oba wo ye ma me ena wo so kwa wo so ni bagie na me fa so mo woni aide agie egie wan se ne na so fo kan onyankopon wan anye nsisi anto ho what ya se ni na for play wo ho na ya hu ye na me de maye na me ho atom na oba e ho kire no e je duru odi asa be ye ya bodam enu ye mfa mo kwa duwo aja se e di ye na ye nsa ya afi wi mu me da se papa John Boy we be afraid oh when Akoma FM we didn't be afraid Mini aba ko si aba bari afa kwata papa ye ma feel mini aba ma afa kwata no mini aba ma me mama si apa eni jumedi amu di sa fi ebenye butu wi nti ni na si apa na jumedi amu di ese ye ni papa mu ko break kura no sorry si that na mo say you blame you na yes at TV net ni do kwani wo baba so me se onyakopo say abri bia o ma mo kwani awodin amu betimi ababe take fidie so na did say 2023 there o bia lesi ni boot o bia se ni kaboka o bia se ni suit na fidie mini abako sia papa woni ni team na na kria Pastor Jesus evangelist ena na Nigeria wo didi ese ni etie bia na be konkan na na brago atono so atinye ba pero Mr. Pia wo mo so mo office apa ko fi ase na nyina so mo office apa me say we no sorry bia
Somebody and a Falcon 2023 year. You need about a year, baby. Me that you about papa. Yame ensha papa of Akwata so ni atena mfie dodo me fa wei na fa yen san emfa the next story and to aso na kire wa adwene fa wo de ni ba bia frefre ma ko mi lolu da so yankwa alade nsamu pa dan alade bambo e de mama say dan ya free last year e be si sabe yen chatika money bia no sira chodiam ponya me say omo no no na afie so alade na fa yen twa alade nsamu pi na ma ko the person me dey masin be ba na se be mani ha me kakra kameta one number I know what family number now e wo TV ni so eda so enti ubetumi wani how me pa choka fra ma obi entro number no emfa emma osisi a ka chen se onhwe wonua TV obehu se numbers no egu ase na ontro emfa emma na eni enkomo yenko the next story na the next story no eye ata ampoma atampoma efri buokurom ena baaye na wadi Jonathan Yaka ye friend Joe ena baaye pepa cha wokai wasesa bemba waye dinuadi na wu Akoma FM oh bitimi nyame wase atafa ye du mo share program so pie ni wa papa of amonjo dabi 8 times 8 rounds no I say so on share box akra na sa de kura no enti ama emu na ye ata also boxer no she no emu ata na we wo she binti yenyini kwa ni say enyini so be ka o say ma unza wo mo mu tan she boxer no mu wo hu pa o that's it tini and say they was say on sa chiri ben hey so no kan yo wasi see ya usne and what na say bare ya no nim say ebetim ni na fa omia nani wasi first day omia nani so power le and so for you say dey tie bia wo ode asa ya wo je ho so omia no akwato so na we nyina wi a wanim sa wo bewa no na ka say agency wo wa mie wa me anyum no kra me refi odo awon abia mewu ase no odo awon amia mewu ma se no mewu ase no odo awon amia mewu ase kwa dampo man ye presence utumi ji 8 rounds madam wane me die 8 efri ho bia me madam wane me die 8 efri ho bia wane me da star no wane me da to sister bi wo ha me kwancha 8 na donso bi wo ha echi na ma bre bi wo ha se ye ti efri wane me yes abe 2 months echi wane me yes abe 2 months 8 rounds wo wane oba da ya che wato wane oba da ya che e na so re be ma da ya che e na mumie mu koshi aye ya jame aba modie na aba ya jame aba mumie se me jame aba so jame aba sanka nan kamenko Thursday now wane me da man na mintin kamen sanko na me sa so pe kunu mitifie me ni kunu ejame ti wane me da na mintimi nyama kame siensi se eja be kokwa me be kakra be fa me ti ha chire de jame ko bi wo ha 3 bi wo se ba me se mabere no ejai na no kran kodanchen asamo to so na nse me to me da me no wote one mo na me da fine me se no se yusu me fa be ma na nya me sada na ahye me na me ba wa yusu se na wo na sira ne ma da no me so be wala me se oboa zentina no ne me da fufufu sa won tim se wo be yusu me bi me sa adwe na ma tim se wo be yusu me bi ade no krofo yusu wa na no so ya na adwe so be yusu ma na me nye da no ho sa o fa na kanya nsem ne be ma da ya chane ne bo bi wo honom ye ja be 3 months ne me fa obi a me nye da me ho nya me nye da me ho sa nya akora to fa me no da wale sem tu mani mu no na me utumi ji 8 rounds madam wane me da ti makama siensi se mintimi kwa me fo so aje ni me sake me ne da to so be kokwa me mu bebie wo de ni mu bebie na nte be kokwa me sa na me da me fa me kan no mintimi se be kokwa me to wane ma da first one second was stand by ane de na kwa ni mu bia ma nto mitimi je
me ho kyerɛ me de betumi so me hyɛ me ho so eso ba se o me ɔworo ne ho no o change ne ho no ɔworo try than dalet ti me ho sa boxer ti se won hyɛ boxer na me so be ma won hyɛ boxer se on o mu bullet ne je se nye easy be ma won hyɛ boxers no won hyɛ wo mu bullet no so papa exercise Akoma FM wono ne de no like won sa ubetumi me say that say my phone ti me say yanketangete the be ma na ho te se sene dindindin bi the be ma na sene dindindin anya mpɛkyɛmpɛkyɛ ni bi anya mpɛkyɛmpɛkyɛ ni be ma so me nya afa na me fa be ma da bi le kwate na nya omo am kwate ho mpɛkyɛ kwate ne ho sene ene dia mia madam adan president de no kura ni min kan mu boy na ni mu asenya kopon na be dance ni me wo kyerɛ me awo ketane so na wan kan kyerɛ no man ka hwe edi be 2 weeks no san from 7 me fi me hu fie kan ko ye ano na me nkoda pole no twe 8 ata madam ampoma madam na da ono manka sa sem na ya na da ono na da ono manka sa sem na shata na da ono ma yes na se do se chia na no ye ho sen no o dis asam na sister Gana for mema bibi due bo ma na tan due bo papa ada na ya atasa umpenna we case odi ade ho sene ko tue obi baba amfi hu aden ma he sa de we nipa bebere ayo na he ye o mema bi o wa ho omo de ahyo ma dwene ho se ase me pra no mema bi wa dwen se me ne be da pra mema hu se me na da na he ma no kwasem ne se won ne da sa akwa wa na ha dwen on se sister yi wo hwe na bra ba wo bo nyina na wo ye desperate power ye ana sabi wo nim se nioma bi wo metimi aya ebe boa mo woni be ka me ho aba wa me ana me nya ma na ma nyina na wa dwen na wo nim se obi wo wa power pa so on fa boga nyes on fa nje bi no wa ta but anya we kwan wo ye desperate watch ye betu fu sen we should be desperate for our year now so when na dwen kwa se adebu anka mentimi nye but odo amedo wuntina sabi we betu kwa nam so amamanya awawe nti ara nanka memfa me ho ma na woni na ko first one pa wo se first one de ma me ho kyere me ankasa second one na say adnemu abi na ma odo obi ba fa yaw entese mu na wie na say omo obusuafo ye na ugya na esiwa ma mema bebra bra bo ase because of say omo bu ba kwase a agene si okofa ba foforo ababa we ama wonye atanya ehwe o da bi odi ne ho na ama o power we ma office nka wo mpena hyase na o ebia mintimi ne won tena ntu de wo ye bia kokoye no akokoto nso akoto so ba wo mana ase na brabo atse na daje ni nipadua nso nyame de adom na eno nso so na wo yesi na ka se de odi abeta waka na yayaye unya ho asotwe ubenya ho asotwe na on the other hand yentu ma no so be for say and so we desperate for our one de ubenya no sa Jonathan Motai yo mema ye kwase ebufo pa na saafo no access ade na abe oso na wo pa chinchin na saafo na wo hia mo timesere ye nkyehye ye nioma yie na akonya no de no ho ba na ye kwa ware mu na etumi abo ya dache Bera se papa gifty ohwe ye efita na see na o say Maa Akos you have a lovely voice no a voice in the to worship na de no obi pa amanya worship out na aka kane also Maa Akos you have a lovely voice, wishing you a happy and prosperous new year. Waited long enough for you all to resume work. When you may ensure gift to Tennessee or your fan pa. And I say, my name is Amma Kulua. Marco, good morning. Give me Exdo move. Okay, Exdo. Thank you, Maa Akos. Okay, I say, Maa Akos, happy new year to you. Good work. You may ensure. Marco, me catch your say. Atawa mi motu Bese wa mi motu unti ha Jonathan ye ememe biye me nka nkere mo se e ma nye entomago finyu ye de omo pepa form na kire yakwa akofa
se enne na ndo yenya hwena meyen wa ha se yenya hwena meyen na be anje be wa kwa se fia enkuya medu mic no kasa mo go on mo thank you mommy mo mama nko hwe adia ya no nkom fra men nkom ya yiwe firi nkom mako adia ya no se won se wono wasiesie wo ho for adia bi soronko na adia bi aba be wura mu atemu se atemu sa na nyame enhu mobo na won ko hia de be sa na si a emfa na adege na agaza so the prince kan ya no se egozo ya se wonu ode atade iwo hoyi amoa kama hwe wo de ehu achirim atrim wo na wo de ababa be wuram na emu ate na wo se wonim se wo mpe no wonno no mema bi betumi ahye da maybe odo yewu ma de nyina mesi menhu na mawu mesi mete wone kura na mataba na magimi na so oboa wo wonno wo kete ade na ebo ho no me wo fa so ne kan ebo ho ade na ebo ho na ti na no afimu na mesi mema ye musa no ema mu nyina na ema mu nyina ntena sa ade wei so ema mu ni sa ya wei se atamfa asem wo ya mama meduru ha mesi ma konka edu ni wo bre se dia asem na ya ataya no se wanfa meduru ha nka atabehye no ho akonfo awu because se ade wei nipa ni we bi to wo da no waka wano atum na ade wei bi ato se ba ma bi edi wawu awu sei adi wadi yaw say ya na ebinto a na waka wano atum enti se ema no a emema bi ye omo sa no me se wo momra ma ko me magina mu na mpata bi ase se omo de ma ne bia omo de ma no enya sa magina wedding na se ne ma ya ma no because wonya sa ba ma ne ntiri ho sini sei bi ansa fa me wura ase ho biem na okofa fofora abaye hani didadidam na didadidam onkitwa bi enti ebi wo ha na chese wa wade kura je so okofa ne kunachi enti wo na wo faaye wo so wo ye wa ade nyina wo ye wo honi wo ye wo darling wo ye wo swiri wo ye wo hwan mo ni nyina ya ba pon wo so wo ye wo swiri sare wo sia sha akuti asentamsen na program ya mpon ni kra ana darling kasi afi pipo ma ya ma kwasa kasa ba kansa papa no akuti ane ayisa are Emma Sadei, testing from Machimota School, Accra. Please, Maa Akos, I want you to play the Pentecost Elder. Meaning, what kind of Pentecost Elder? Okay. Robinson, no, you better play at the amount. Why? Evangelist. Your first market to have been to a Ma 2023. Radia Yamatum. No more Uremu. Na last year no nsem bi sisi ma bra bodo Akoma amwamo ti afiwe the ceremony say memma wakoma ne wo krampre na menya waria me sankrofo da bi omunyum na afidie be ye afidie be enu sa wo de be sa anye ye pe ayesia fufrom na be me bia twem na ni so obeji afa okay and na sem ne nyum ba ko so hin na me famfa because say why you desperate say bonsam so ani ni wo wiase say no abusuafo say wo hu say why you too desperate for marriage ya obe direct any stupid person to come and direct Akoma FM obia ba pa bagina tum say nyame na de bai obia ba obeje no shata statement yo say o power to him say so jano omano enye no na ma mema bebre nso di man sika no o hu so aye desperate mami o mami we fa koye we we fa koye man yan kan chom so mo ni na ho sika no boa no gu o me se fa to ho wonya hwemfa nya fabra kuma mu nsab ye be kira de fa yo ye be kira o ye duma be ho ye be kira de fa yo business ideas for ho frego fiasa nto be kira de fa yo what and trying to no be me friend ni Akoma FM no abagigi sika no akodi de poto afa wo wia no asaka fo akira afa na wo dan ka so fo sika ma ye be sre
ya bɛsɛ yɛn nsuo bi firi ata situation mu why funny for hunu we prepare no nsuo so tra efo bi say odi fa ho we pregan we wasa pam na branche no so obi test ba say we obekọ ba bi na ne ho kire no hunu na bra bo so na ohunu ade kura wo ye ya sa ye ni si ntie ne ba ma ya sesa wadwene enye wadwene sa afi wo be ye oba bi sa atade a chew but obi du beja yo and you know Maa Akos, please, we want Fatty and Bassett case Ajua okay or no the na badada was it we should advise husband and wife like this men mean to me Dada Collins, this news going to against the woman. Maa Akos, for me I need help, Regiment. Hi Maa Akos, this is Frederick from Gomuafete. I'm really enjoying the program. Me pacho mo frɛ we ni so na yempeke. Me pacho ya na with the phone lines no egu ase e de amame na omatimi afrɛ esino so na fe ye ne wo mo e de nkomo. Wase I'm Pokuya from Takraze. The man is very funny. Maa Akos, I like what you're doing. Keep it up. Amos, okay, yanko. Mama, society no so ya na omo play major role e was an ema we mu say oba ko na nim kakra na onyan ware ya pressure ya de ma no no mama ya na no so ka ho o say no ntina ya na obi wo ho no mo hu say na namfo aware na eju ba bi na no so ware ya na fe wa ye desperate say wo say no so nya ba ma bi at least obetimi atena ne nche ya ona ne be hyehyɛ aware na so mema ni bi bebre na ya o madwen so mo aware pa so mo be ware Akoma but o de ane say o de badia ye be yo mami o mpe oba no ade ntina wo say wo ha no na o dada no na o be ye adwuma me da mama de bia me ka che youth no me se be ma nyenye ma obekwa akosie enye ntade a obeto ama no enye adwane nkrunuane a obenoa enye ndadodo obekwa akoda ne nchen ena be ma obeware obitimi ehu obema ana oba 1 month 2 months na wakoya no hade papa ya na edebe ntia enye adwane no abeno enye jeans si a obesie obetimi esi jeans ade ebeche na be ma na ekoya oba afofo enti ye mfanya disua de se enye niema bebre na ya na enye niema bebre aba ya na be ma na do emema bebre niema bi wo hono ma omo hwe niema bi asa na obe ware mi ade abe me ode aye atajo ode aye ata ya pa o ma be ma won pe obesi usu from anopetu anajo because for be be ade enwo na kra moja dodo se na wo enso dodo se na wo o tsa o da oba so omo se da ko no madura nkasa do face ba no wo be pra no na wa se na life ka bra wo mpem edidi ne sika mama no so auto boxer ni na ama auto boxer ena papa kai e bia na sa me wa kopa bia o niam esisi so ma wo o de ko so ma mi de ko so na na bi na so nim e ya wa do oba bi fam eti na sa na ma no mama me ma hwe ma bra boye e ma no so mo fanya ese aware enye kabasa o yes ra mo monto mo kwa emre ni dru anya me be yi wo mfem pade de ama o yes ra mo mama ni nda me da na ywe kan hele when to me engina so ubetimi a chewa adwene wo ho me pacha mon check your lines no emma ye papa so ye shinti minim se no ntia wo de ne ba bi afrefre hello wo de ne ba bi afrefre yanko me pacha mentie e ye me bi e ka se ya kra mi ram yanko by so yeah, so we have program here. DNA. Final result, me pacha bi wa ha say my program bi ye bi DNA results no ya de beba e bi na results ni free India mai eti ma mo no results ne ba eno kra hu yin ya che bibia afi program bia Akoma FM. Entie wo ho wo television no kasa ye tie. Afi mpache program ya feedback ni ya mi fan play right. Ni feedback no. Ya bi ma ye hi. Nti me pacha won so ebo you can say ebo 240 pepe na we di ato ho ebia won fan to won temu a
o de beto na ya ma feedback no awie esa wo pa cho mo 240 pepepe na wo de ato feedback ni nyina no obete when the program yeah more program that okay me pacho and ye can yeah month Pastor Julius I think say yeah listeners there say update bia story bia ya bia ya de ho update aba but e bia ya na update normally ye tena se ya na ya ma update enti bia na one join na 1240 no pepepe na bia be 1 na 130 sa de wo ba wonte but in any case bia so won nya obi a wo san ko sa ko tie repeat na ha se e ba sa bia madaroma wonte se ya update but omo tie from 1240 to 310 no de omo te se ya update enti se wo fi se why nya update numbers na good TV no so no ofra ye be ma update no on personal basis but e be best say we be tie update no from 1240 to 310 said e be ya won sabet me akan ye ye da mas okay hello oh me pacho ye nuanu mo amohwe ye akra ne TV so na amofra ye no aya kasa wo phone so entie wo ho e wo television so esa na e delay ma yen we dey ne ba bia frefre after we dey ne ba bia frefre Elmina me Ryan ko na fa wa asam ne bra ye wo kuma se askwa we ye programs na ya no ne ye bo repeat no a kire wa adwene on ti sa wo problem a wo be fra ye lines no ya ma direction no aba na ya solve the amount we didn't be afefe Marco yes me pacho I me na me yese me frefu ga so me yese me ni hem na so bi ani me change me be me pacho ye be bobo numbers ni sesi ana what you mean I'm will be atro at the amount. Okay. Hello. Oh, Mira. Oh, me more. I see for set up a quack so. No, I think committee. Oh, mama, what day? And then, and you committee, you tell now, one day, my father, and women do not be this camera will be oh, yeah. But so, I want to be a man with the book. I don't see my grandpa. In fact, I said, the best and I give to you. Somebody who cry, which is the night. So that's in your benefit. The baby, you know, man. And that's for the treasure. I not the wrong from. I win, Papa. When you're done, you're to do that. Not in my camp. Yamisa, wo, kwajo poku. To me, I say, this be brought Ima from Eastern region. Or say sometimes the man who really like a woman is the one she will reject him. Or say, oh, Bema or poor baby, no basha no abano, I reject no. Aha. Yes, and getting, yes, and rejecting forever and go for the one with no love for her. Most women are looking for big way, big. Mama say, what's it? Hey, Nana, me tell now so I tell. Hello. 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 Oh. Hello. Hello. Hello, Marco. Good afternoon. Good afternoon. But me program be Akoma be now see Papa be the look for Accra from Koyi the visa. Mary, Mary, Mate, me that's a pa. We didn't baby free.
Maa Akos Ibrahim Mohammed because free Abuda ya Muazi. Mohammed yanko. Na mishlamu pa midie Akoma FM die. Wo ya bo 12:40 pepe ma betena ho. Be 3 o'clock crane ma sorry. Bidia me ko bia ni ma rima ko Akoma FM die. Ma fa fitu be de afrim ani ma shia de bre share afrim. Mama bibia da me ye bia se fresh de be you. Uchemu a ma nyaji with this ya mi silamu manuma afia ya simi aya apepa emamu nyina obi mi fili pa ya pata Julius to pega ko papa me dodo ya so mfa me no mani awu asafo mi ni nkombo ya mi silamu pa ya mi nkamo bye bye nyame ensure say ya WhatsApp no WhatsApp me ni eni nkombo wasi Marco the girl should not cry, she should for help from God, but the man will be punished by God. The man will fail in life. From Sashia. So my name is Mr. Makofi. Main Sam. I mean for we na fe yan sign. And fact. Okay, we didn't baby a free. Hello. We didn't baby a free. I'm Kofi Akra. I'm going to say. Okay, Bema na yanko. Yeah, me back a few one woman now, or good now, or back, and in the baby, and the boom answer. How is it doing? It's your panu bomski, Yankwa. Yes, now, I get back home, now, I'm suffering in a margin fine, said, yeah, then the level, then maybe any day, the person you said, yes, everybody, Akoma. Yes, I do. I want for you, baby. Yeah, that we say your experience, and I will make a difference. Into them only, as a day, no day, yes, I do. My only only day, and only more from nothing, only my cookie to back. I don't know why. Yani Akos ni na papa ye. O kini ye bibia. The way it's sure there and it's sure there. And kasa ye gure. And kasa ye say and ye. Akoma FM. And no matter what, mama ye nsia. Akoma mo be boy ni say wo di wano e di yes. The war obi a emani ma o ye ti o di wano bo. Mo kwande mo. Ana na ti awuri and kisa sana. And to say obviously, the two amount for all what it did. Now, for you, maybe it's what you never what they are, and you know, let's set up the association. No more you guy, no, all country. What do I look for you? We are to continue to do. I don't praise you. We are not saying the girl on the lake, and I am all your money. Yes, I said, all me, let the only media now. Yame ensha papa pamedas okay to me enyina so lines no eso ayeshi nti wo ba wo bo ne tofa no obi so atumi na said the sekwa no anu ade we didn't baby afrefre. Hello we didn't baby afrefre. Yeah, me didn't from Malo me from Ajura. Okay, mira yanko Ma kom me pa mo yema Ghana man. Da bia mo tem pa. Mata so ma me no kuse. Na ni so mi ko am yeba mi hia bi. Mi hia bi so mi an de sentimi man ya me man ka frasa. Mi hia bi pa na mi so do jone e. Man bi so sano. Me da se. We didn't baby afrefre. Good afternoon. Afternoon, didn't baby afrefre ni yanko. Okay. Yan to so high Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no eno a na ene yegusu adan ye de ma ene eye January bosome ne de to so yensa stories na ye ye ni nyina no ena ye ma mo recap no no akakai de ye bia na wo so antumi anche wadwen na otumi ache wadwen so wo ho na yenko Francis Sechi Yemia Bema Francis Sechi every Kofodua ne baye. What the Ababa we be a friend Rebecca Tete and a baye. And was says Ababa one crowd ye. What she no. One should have a crown sinipo.
Oye no ka se o ya besra me agro no odi ye afei die wo ho anajo tenge yi na ashe ne night ya wode be besra me no sa baba we ya fa ne world cup wo be yin so night o wo hye emu da ho play night one shot ross bibi atuatuam Eja baba wani ba sada na ni boss na de no pese obayo. Jesus Christ. Enso na fe na de eda na ha mu o. Wa chere ho anen. Tini e bisa ne se. Francis Chinti baba we na ado no na ase na no osema. Ende na me no na me wie na me ka chere ni sa da ne kombe do bia. Ohuna ma no pop. Ni enfe ni agro. Yenti Francis Sechi. Ai December num. Menen na te bro no so. Me who say no chum na my friend say oh Rebecca and na him ready na him re and said I didn't say papa na bobe sis ho to me na my so and na him ready person oba da me nchen and to be kind no wan ga hwe osre na o say da me pa me no mama no na oba frame me timi wo de me awa na abo 9:10 9:30 to 10 ho na o frame no so gina me dan no nachi me gate nachi ambaso me bie no gina ho ti me bie no me over me single room na meti ba nkunyen no to ko tena ambaso obakura no hye 90 eno de bae joni de menene dai mangasa menene na me bo menene dai menene da kwa me bi send say o ye save ana na o say da bi mami fo ngum ai December num menene na te bro Wotu ye ni gina na baba ya baba ka che ne se wonyem enti wo se wontene ho ase de wo pe eye die ni so me hu say no o chum na my friend say oh Rebecca and na him ready na nya him re and said I didn't say papa na bobe sis ho to me na my so and na him ready person oba da me nchen and to be kind no wan ga hwe osre ye na say da me pa me no mama no na oba frame me timi wo de ma awa na abo 9:10 9:30 to 10 ho na o frame no so gina me dan no nachi me gate nachi ambaso me bie no gina ho timi bie no me over me single room na meti ba nkunyen no to ko tena ambaso obakura na o hye 90 na o de bae Johnny de menene dai mangasa menene na me bo menene dai menene da kwa me bi send say o ye save ana na o say da bi mami fo ngum ai December num menene na te bro no so me hu say no o chum sex ya ombra o be ya ba hey free sex giver Yehowa behomo bia mo chi na wo mra no nwem mo o town helper wako 20 de boama ono wo se no pe mama e ma be wako 20 e de boama so wanyem wo se be pe bia kwara omu ko sports ai no mo chese e ma gugu o ba na wo kan mama league gala liga gazo la liga ma so we are so so we who be na so be bra nyo bi na be ka kire o yes who be no be to ka o he ne yo bia o na ma no bi so bisaka mana sachi aye kana se me wi o se obi a wo mo bre wi ase bi che na o che ni se o mu de sesa ana se bi o ye tuntu bi na no ye kokko na se pa sachi o hwe wo ko wo ba bro no so na mu nyina mote na wu na wo se oh de wo aya bra besra me just like that o de ma ba besra wa keke o de nkanya hwe wa ba besra wo o be du ya wo se de no o ye no ho no o ye no ho sen no o ye no pen na dada yes ano ba no ono so wa na so no get no no nya akura sa invitation na o de man no kire se o pen ayo yes ano so bua no ho sa akwa no so on na de ya na se obeso che se de o yin ntinu num se nyense bebe ma na oso otu confirm o se ne ho ba no obusan se mfa ngu wo se da bi tu
no tu ma na ade de just my doctor for be boy o sa yi tu free no ma e ya do so ye Akoma mu nsem ya fidi na obede no ade no mase ma obo se wo tu afiri mu no ebi so mo ebi kodada na wo ade no be gina ano na ano eto se enu di kan ba anse obi wo hia gunum enu fa ho but I'm saying remember brain test na me tu free mu nti me nyini say eba na ya media na create a whole lot of confusion ya beto musuema mesre hwe nya no story on anya futuma be ma bi wo a oni ani suwade adihunu we Francis search sorry search mesinya no search story anya futuma me bi ma anya ba bia na frɛ no there was otie mu kompadu be no to say ga no so ahyehyɛ adwuma ala adwuma di no because all right ya friend kwa just won so ahyehyɛ na adwuma ente se be wo be ma to kwa ho na wo kro ma oba bi so ni woduru no ato na ha ma wo ba o be hia mo wia yo besumesu na won kai teacher ni story ababa wa yi jamase won kai sa story ni jamase story what I say was one no wanyimo no aye hot obi manage no ho abete and how wo ho bete ye no man go fubi aso mo how da na da e say wa mo wani de bi am kasa abrabo ye bo ma nyina na ye na ma se na ma se kwa akọ e bi mu dia e bi plans na nam e de wa wo plan enka no de on plan kan be you de bi na ekoto search nti mesre mema ne bebre anya careful okay na anya sa afidi we sa me ya oboligi de say oso no wa wi ana abo oso no wa wi ana abo se kwa ni asese o ma dodo asa na otum ni omo da abo so o ti ase na ta say ye we na ye fa ni atoda be ko dam ya se ni abo chenkwe hu so ba o we mi na tia kwa fam o we ma re o onye obi a o we dia bra you know say ko bank de trophy omo de ma na be aba tire trophy a o je na ne de hia okay what you trophy nti abrabo de ko ya mamo de 2023 Ghana for mema afutuo Marco ma no bisu a omo de mema hia wo mo a na yebisa maame na yo ho efe papa na ye fro say oboni di menya number na oje number na nanimu nie anajo na bedimie ma mama ni bi wa wo ka chese wo busa ne se ne ho te se ya ne se okokokuru ne bag de ye twem namda twem na me ba but also payment already battery but also payment the hands of them was sisu biem but also payment was me do nyame was twem from bag aba do me for ma fried rice for ma oh that's what say they double pizza na aba so nti pizza for ma momo so aba amana wo mo de wo me se ma kwa asem ya yi kan so e ba ya mpa wo danka o kan ya agro no audio se na mema na wo mo ye enyansirifo no mo di agro sa agro no o mo rema ne fokin say test water yeah or the boss I say ba o no ye jami afa o mo rema ne fokin agro bia baluchi ni ye di fia ha say ya nkola kasa be ka for do ko baluchi agrobia ni yedi ni ha say ya nkola say no that is my preacher church say my preacher church on my preacher church say sakra baluchi na say ka church 2023 onye biem ko bi nyina na no de na o kire no na maka say nana ewie na baluchi no na ya so ko ye ku ga yo o ja say oh so we are baluchi shade na so ke ya ma afana ne o sroma ne ma aso ye tu di mama na di voice mama so ma nana ya me mana so fofuto se bra se nana entie baluchi na baluchi die no ho hene che obi a ofia ha ana jana na afa ya baluchi ho yin che obi a ofia papa wa abrante na abodju se nwi nu status status na status na no so ko ba baluchi be ya chen status oh ana baluchi ya na Richard driver baluchi ya mena ma Richard driver na Mickey Dollar okay ya sia Mickey Dollar baluchi ya
me say mama no mo no ada no anu ada ase woni wudi agro na Belucci no de no se de Belucci anu de no so person also ye ma ho adwuma yes it was very romantic Belucci me say wo betumi no si wa funo na o kon o yire kon no o fi kon e Belucci wa fra no Mira na wa he fa me no baby crash hotel Belucci no ka sa agro na wukunu ni 2023 ade na wo ye asampa because say the won see di agro no when say wo di agro but ofiri ho na eba no e bi se chi ye ade no enti wa dwene be ye wo say enti mama na wo pa agro die no ha wo boyfriend no ahwe ni ye wukunu no ahwe ni ye ni hu ha na bi te say Mr. Timo mo de obo ye ne ne wo be chi wo ade che oya ne na ade chi a wo be che no Timo mo type no Timo mo type no so e didi se na mi ka ene na le ka pese ase obi obi asi ene me chire nse hu se ene na obi a se di wa se se de be 2020 obi ani be obi ma nkra yo ku etiayo na obi ma nkra yo ku etiayo ke obi na be metu fo na jebi chia wo sa na jebi no baba na ni se crowd obi an kan chiro jebi do obi an kan o jebi dabi papa ana asanso shia wo asanso ye ku asanso ye school asanso pekasa asanso ye ku dabi asanso pekasa asanso ye ku guy asanso such the asanso ho Marco me pasa me chira mema na o mo pe agro die wo wu nse agro bi na woni wu die no JB die on JB said yeah JB no so gentle JB is so gentle but one shower do be smooth what the best a gentle touch and your friend is na hima me you bag no yes is your no ye ne chisa dia no me se wo ba na ase mo eden a wunya no from anopa obi ma numera tena no ho me sense you ma me ne wo woni ni bia se that in the bag ifekura JB motai so ne bra oba uka no asia ye de ye na ma to me koto enam aponchi ye gu adenti enti wo do ni bra wu fa Dr. Grover yeah Dr. Bishop Africa enti wo ni bra wu fa odi ko dog. Yes, madam. Nyame ya domboko. Ye chia Belucci se. Ye chia de pa Belucci. Sadet ye chia obia. Sadet ye. Ye faro so. Ye de chia la ba. If you have ever gira. Happy New Year. Thank you, Maa Akos. Nyame ahwe society akwaba. Enti de ba ya sida ene ye de bre tiefo. Na ye ka kire o mu se e do mase. Se o ba so grow fan mu. No ma num se duro ya ma duro agi award. Na ne o mu na e ton duro ma ye. Enti ne ba ya de asida piesie e na e bre ye tiefo de atofo. Se o mu gusua no mu grow fan. Grow fan. The Ram 2023. Very good. Na me wo fie nyina mejima o nyina na crofo send me message. One message or baby this Sunday me a me pesa o be mamu aye no e yo smako me breastfeed me to me anum grow fan. Very good. Yeah, on frame na ye ni ho komo. Why yo. Na de tie se Maa Akos. Grow fan ye mojedura ye di koko na aye. Okay. Ye yan ka se koko atete kwashi ekofa ba ye. Eni ya ye hwehwemu ayi nuane no di biafra e di aye grow fan mojedura se de be ye be boa ma mogya no akoso ye. Na nipadua na ejina noma miensa so ana noma miensa. De di kan ye omogya. Wadwene ene hormone. Eno na grow fan ye ho adwuma se de be ye be boa ma nipadua na akoso ye. Enti eba ye betufu se wo yo ba no anhwe o mensisi ya awo bebo omom num grow from yedro ene e ma hye wo machi bebre adanse aba ishba kra ya adanse fo bo bo da fidie so amiyati grow from dia tosu bi yedo ya ka kire amanfo se wo ye grow from no o frɛ se wo yo ba no anhwe o mensisi ya fibroid betumi abeto yem nyame adom ne mu nom gu fa mojedro die na aye kese a doctor so obeyede nyame adom ene mu nsuo na twetwe ama wo mafo mu ho afo mu ba no gu fa mojedro se de be bibia be kama ya ba ha betufu se wo yo ba no anhwe o mensisi ya miscarriages ubenya
ene nyame adom saa miscarriages nyina etu otwa na no woman bi frame no ka chere say doctor bi afre no e de me number ama no se omra na yen ka ho asem ti bibusa no no na o se me efreza miscarriages onyem na ase na mse nyehwe koto grofan mo jadron o ka so ho ma ko wa frame ka chere say wa nyem 5 months grofan no say ni gina sanity yen grofan mo jadron se de be bibia be fan ya ba ha be tufu so your bema ana oba no wan hwe o mensisiye ana wan hwe oni padua ni ye a atenka ne betiako ni nyame adom atenka na babedu obabedu tie no grofan mo jadron se de be bibia be fan ya infa number no tudwa ne ye recaps ye nkasa bi Dr. Grofan number ne de tudwa no 0244 59 65 32 Grofan 0244 59 65 32 na fiwe yesi e mayare bia kwan e mayare metran yemu never nti grofan no ya san hye mukina ama grofan no ano aye din ye se de be ye be boa oni padua no ama oni padua na gina brane ni wanyini kama ni wanyini fefefe nti ya fiwe de be ka ho asem ye ni subri ye ba be ka ani subri nti wo ho na ho so ani subri uyo bia oye adwuma wa wia so uye adwuma bia oye adwuma wa gya ho a so for grofan ni wo dro no na eboa ama sai ni subri ene sa no nyina etu atwa afiwe wakoma yo periperi ye ba be ka ho asem ti afatu trim ti uyo bia wakoma bo periperi wona ntika kra bi no abre wo ho a na wo yema hyew kokope grofan magedro ni benom na afiwe ye ba be di ho komo uyo bia wo ho na won sa enu na yo tititi ye be sa to so last year ka ho asem saa manne pressure any stroke no eswati enti ye be sa to so ni aka won sa tititi ni ho asem nti uyo bia wo ho a won sa na yo tititi a to America ko hwe dro na e friend grofan no na nom se de be bibia be fine okay ye maame no muto ase twetwe mo sciatic pain ye ba be ka ho asem afiwe nti wo ye maame panyini ana papa panyini na oto ase twetwe ho a misrew no grofan magedro no ne e ya agenkwa aboa ama omo oto ase twetwe ho ejai ye no grofan se de be bibia be fine ye ba be ka wo ho na waposo ye wo ya afiwe ye be ka ho asem wo ho be da nyan be ka se abo misrew a hwe grofan no se de be bibia be fine umujada no emre ye ba ne ya be ka ho asem enti na afiwe de ye won sem bibre ka sisi yare wo trafa akoche bibre o sisi ye o ya ye be ba ne ya be di ho dwuma enti sa afiwe de be yi baako ye ba be yi baako ne ya ka ho asem wo ye obi o ho a wonu to aduane siwa wontimi ni dia yare afiwe ye ba be ka ho asem fa grofan yi wadro nom fa yi wadro no se de be ya bibia be fine na akoso nto baako nto mienu ensia edu no ato akosi o na wanom ne kakrakra ye nua ma menstrual disorders eno de nyame adom moaboa yen ama nya ho award no kwasem eno nti ya gina so e de award amayen se that menstrual disorders ne de nyame adom ye nu grofan magedro no die mfie du na maaye die mfie num na maaye ene nyame adom ababedro die ba ne ye boy nsa no ene nyame adom ababedro die ba entwa nyame adom ye ba ye nu grofan ye bo ho mane no omom tito num ye ene die na entwa no nyame adom etwa die na oti yaw die na ba toto die eyi clot nyame adom ye nu grofan magedro no ene bibia aye fine to you ba na wo ho na oda susu wo menstrual pains ho a eye wa wasem nunum grofan magedro no sa no na ene etwam wo yo ba na yo bia onya white ah de bon samra no de da bia onya white a mesrew yarebane omom nu grofan magedro no omo menses ba yie no sa white ni nyina no ene etu atwa omu dware wi a no mu di afi dwum Maa Akos ene nyame adom etu atwa ene omu fra no mu di ho adanse ene omu an di ho adanse maye se enum grofan magedro no dua ne edua ho nyina ase na yare ne omu jam enum grofan magedro no ejai omu an empompo bobom na epai pompo bobom no pai Maa Akos ye be kan ho asem e kire se wan hwe ye ebo tirimo ediwuo ene beba nyame adom enum grofan magedro no ene ni nyina nyame adom etwa yanum grofan magedro no edi koku aye no se de be ya be mani padua no agina kama je number no ne e kire ba bia benya bia to ene de se be bobo so next week ni start ni ai program no 0244 59
65 32 0244 59 65 32 Grofa Mojadron be bia wo bia enedie obenya biato Ashanti region hadie say ye pharmacy herba over the counter obenya Grofa Mojadron biato ya kasa so waka se de nam aye ton Grofa Mojadron ato na emom uni Ashanti region na won kran ko Kanshi drug lane udu ho a bisa Kings Walk herba obenya Grofa Tinatek herba obenya Grofa ho obenya bi wona naboache Hello Seba Obenyabi, Angel Heba Obenyabi, Repash Obenya Grofan ho. Udru Ashama na ko Ekus Pharmacy Obenya Grofan mo jedro Kasofo nyina mesra monko dependable or Datus opposite ho. And the Trap of Judah enso old market Obenya Grofan ni biato. O watema mesra ko fresh na naboachi ho Obenya Grofan. And na o community 2 ho ko Little George Obenya Grofan mo jedro biato. Okay. Udru amasamai no mo frɛ pa nyame adom ebi wɔ nana heba obenyabi post office opposite wa obenya grofan nyame adom udu ho abesam obenya grofan mo jedron bi ato obosifo nyina ko smart heba obenya grofan udu sumuhum a obenyabi wɔ NS pharmacy achimodafo nyina ko Chumasi drugstore okay agro stradro obenyabi wɔ odakwano ko fobiafo nyina ko Gapsin pharmacy nsawam mko nanabwachi wɔ obenyabi nkokofo nyina ko Hillside na Antiakoba wo sunyan na okọ boachi ansa ana Kapeba Mose Greenlight obenyabi takwafo nyina ko Owaso obenyabi wo Pristia uko Owaso obenyabi takradefo nko Mensa obenya Grofa Mojedro no Kepkosfo nko boachi ansa obenya Grofa Mojedro no ana pena ene wudru wa 1000 pharmacy ena obroni obenya Grofa Mojedro no biato yemfa Grofa na nye yedru ne no se de be ya bibia be fine 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ma makusem bi America chiro na no mo break ye yes and na ma friend foresee yeah friend say me kan Bible ne de ma me no Luke chapter 2 verse 8 to 20 na me gina ha na Kofi Asante na me kan trio ya me kan brofo na me mia just me hwehwe so fu ba bia me ho dada na adwuma ntimi anda enya agro nti ade ante fosi ade efese Kofi Asante ade ya ye easy na me hwe ba ko so me hu na fifreti be jagro mu misa ni no age wo mu fanchi kaza into zaila mchire na fe mama no brofo kra ya mu shada da emi ahwefo no efese abro asobofo abayo bu wadi achewo be ba ko wise akolada efese ebiadi dikam kama nka mo tawo ne fa nkoko fa do che ba tawo da ko dia baba e se grofa da be kai wa ko ebe che tiefo kafra mama kafra kafra facha yo yefi ni mizanka mbe rescue na we hwe ba ko so bia bi ho no ada foforo bedru ho no obehwa na mi se se de bi kan de ahwe a metima kan news ko this year be kan news se de ba cha ya mu ntwa be kan news doctor obi e bi some question bi say Onse oka na nam no okwa akoto adron bi okwa yesi asa na emom no we introduce adro foforo bi ntino na nkomo to ama no da be go fine no na eto afro adro bi anyama out enti wa send the message no go fine no na eto adro bi kan yemfa go fine sign yemfa adro bi ansha na emo why that's nyamenka ho so doctor na se papa doctor go fine na yete ne kan ha Akoma 87.9 F makoma mu nsam dwumadie no enwa sugusu a wutie no na yanko evangelist so na fei Francis Sachi na Rebecca Tete Francis Sachi esi ababa wa no me hu na me ka chense ya besra me na me nya me intention se oba me di ba oba no na wa share 19 nti me di wie na me ka chense me mpade me mpew se me fa yira na gafe ne mom da wo kodro bia fa me ho afi ni se ba ya Francis me ye DNA enya media esa se de me di ye nyina no manhwia mu mitugu papa yanto aso ma me we nya nyansasua ema 2023 ma nyame ya adom na ye wura mu na ye ka mema bi suban ye te bro no so se mema bi wo bro no so a won hada mese ope ayensiri
te say na no bete kokko ya bo bebre din sa suman na me wo me shadanse me nim ye se yakoye mala me nim ye ba unna na pa sa agrofo mu wano ne nam ne ho saa akrokoro saa o so obia e wo itching ears wo pede na so be ye ne de enne ma wo ndinya if no nkomo unna na pa na wo yi nsam kwa e ma do na pesa na no ya enti ye be sre e ma bi ebre wo sa kwan no so na se we se gali anya ha no be pie ye na yesoso mu obobodu eku wa se wu yusu no wo se ya abre anwumere brewu wono so ba waboa no na wo wie ya wo si mitugui manfa ngum ade nso nyinse no aba ye be sre mema no afi we mu ye be sre ye nwuru nyansa na yankofa nsem ati sei ama me ya ko asam de nya be ya ko nya ponto sa wa no de we de wa we ye de eyewa because yes wo ba wonyem enu onim ba ma ne nyem ye so ko fa ne ba bi o so ko se eyewa enti won pese be ba sa no enkodi sa ye nsini no enkodi sa agro no afi we ye nwuru nyansa na ma no so ye de boss wa na onyame na do ba gidi akire wo ko na ode ne dress ko e kire odi brezi abekọ no eja no be ma wo ba no yesa yitu go abonten because what sare ne ma ba no ba ware wo ba no ene ya kan so we too desperate as na eba sa na eba afi ye besre ye nua no ma ye me ni na ho na obi antwa fufuo amfa ntwa wamfa kokwachi anhye nanum ene so afofa ase mama menase nare mama na ye o se wa amfa ngum no ya na me busa se ade wo ba wadri ne obi bia wa ade so de no mutimi tu so o so amfa ngum na mba enti Yetimitu Debbie mama den ya kakra bekom because untimi enye no at na so obeyare enti bra se de tie bia no e bi na make ompe na enko ho enko ye gala sem se gala no ma no mo bo gala o se de ben no wan ye the results akoma no yakohu gala fo ni nyina se mu nyina mo bo gala ni bi nti no obi a meje ne de wo de na aba ne ye ka papa na so be DNA no e wo so wo ye na de ohun se akra ne ye wo dia na wo hwe na wa hwe no fi se tugu ne de papa kakra so mu akra ne ye wo dia ye de ana so sew de ya na ni bi besew de ya ni ti bi besew obi ansoma wo na meme bia sho mo ho bone mama me se 2023 mo fa ka mo resolution ho say yempe na ye nko ho because e man bi nso so ayo madwen say no mo mpe na mo beba dia mo so be kwa akodi wo ba bi dia behye mo enti say no mpe na tena ba bi no so tena ne ba bi enko ye say na wo ye sperm donor no abeka say wo ho kire wa no aba wo to no wo de cheche adumura e na ade wo cheche e na abeso so say wenya ho results e no so a ye nya odai mama me dia 2023 nipa ma o mani nda ho girls ne boys nya mo mama ni nda ho anya mawani na ho anya ka kire wo no ntisa ya de be ma Dr. Gbadema Herbal Center ne ko de Gbadema garlic mixture no aba na eno de obi anefu Akoma FM ana obi a ompeso obenya stroke wo obi nso a utumi enom na stade no do so a we ya Gbadema garlic mixture na big man capsules no so de ene be ma waye dan wabo adabrijo obema na ye agozo ahoodi nyina mu na ye bogo se kontomira haha numbi na Gbadema ko capsules koko de ha adwene pa se wo ko toilet na wo ja wonan a wo se wo chemo bre eni nyina ye koko misro pepe bi nenum ne bebo Gbadema ladies capsules ma siesi anta kanu ayase ho ade de eje ade na de kanka isa ade numbi powder na capsules na studio bi want to show ya asthma ya de no se wono mu a etu ase enkran wo kan shi drug international center Accra Shaman Ecos Pharmacy Redeemer Pharmacy Carnation Council Tribe of Judah Bomodia na Efe Dr. Gbadema Sisia e was 0248 28 87 0248 28 87 88 na ene Dr. Gbadema
any enkomo ewiabre ya Fetus bamboo toilet roll. Fetus toilet roll moton mre na wo di twu turu mu a ye kama na pato atuo difference atuo ni turu mu me pato difference ni ebi wo difference wo enti wo ye mfa ntwetwo ye di tweturu mu mre enti toilet roll den de nyamye ni enti me so fetus e ma wo moka wo ti kakra bia na pepa woto ne kama na bibia ye kama mama fetus on chair ba bia ye betimi abetu no na for busa toilet roll ne kama se wunya yusu enu wi a ya kan ye je ho aha e na obe ho de ntia ye di ho dance me pese me ni wudi nkomo because me ni toilet roll dia me to me boka nti me to papa preko na a check akra why mesra wa fetus mesra. Enti no bomodian so one cry after upe Fetus bamboo toilet roll ni bi etu ya frɛ 030 222 48 43 222 48 ana u okumasi afrɛ 0550 000 090 na any Fetus any nkomo sisi a momono ma yenkamfo gynecological syrup emfa emao se gynecological syrup eye edura ema de siesie wonom ehwo wonom a esiesie wakoso akumanum a doctor fo mu akunini ene anintini ena ede gynecological syrup afa emfidie mu na wamagye atomu se edura esiesie mankasa eno no nti wo yo oba bia oba bia ehia gynecological syrup ye Ayona pharmacy for ensa no aduro eno no papa upebia ubefre 0597 21 60 37 akuya bro nya die eye mensu fruit juice an ye didi mensu fruit juice mensu fruit juice mensu a ubesu mensu kakra ma ko na se wo su a eno na wo de je children ade a emu juo we wo to party sa no we nya yie no eno na ade be children wo to obedin no na say mesra bro nya ba new year mu what to bia kwa asori de mo ko checha ama wo Akoma FM Akoma ho omunzu bibia ni mfrafra wo bia ni ti wono mu a kunya yade wunya ayi wo so mama si kire yade diabetes wunya diabetes wunya yade bia ayi organic fruit juice ayi maize fruit juice na oba adwuma sei no abresa no amansa ka Black Eagle energy drink na ginger no ana na ebu akua no pa obewunu abobbo bi obetena ha wobobom sa wonte bre ayi infant prodigy ventures and the maize fruit juice and the Black Eagle energy drink ebaye upebi etu ya frɛ 0208 44 45 afa Samra studio say na ye best studios dia na kyerɛ sɛ ye ko Amina yangwan waya last one Amina Afrukutu Amina enti yakwa Amina bekuya ni o na say Amina tu kwan no ba na o se mako ene mi tu kwan yo na me Amina mate na malam wo de ye beba wo so yenko Akwasi Boaten na ne yere edwane gya no a ogya ema ennan edene ma no Akwasi Boaten be me ya wo betena ha wo de enkoda nan eba ye na yere pu nkola ne ya pu nkra ne de ma no ogya ne yes wo beba no wa ma no oba ne yes wo beba kire ne sister bi eji o se o me ne ye beba ne oba ne friend Abena Sarah o techiman tano so na odine chese wo bai na chese wo mu akra koka so ne yire no ba ni kromo ho no obefa adamfo bi
ono akwasi buate ni tu adamfo ne yire se man ne sa adamfo ni ne nkromo wa ani agoro wanti ase ekwa wi akire no ono as me kire me yire se adamfo no akwafa no eya adamfo bone no wi adamfo no mawi ọ̀rẹ́ no wọ́n na yire na adamfo no senti no se mane ni so wakache se so o si hwe oba no na adamfo no onye neti wo so ko di na ye se wo so ehunu se ba de wo ko ri enti se wo ko fa na adamfo a wo be yeso wo no enti no man ko ho na yire so oba ko no sisa de a ene be mo che wo se wa adamfo ye a me so wo ye wanya mpa anu wo ko ri ye wa hwe oba wo fa mema akwasi wo so wo ko fa ni bi so what when you for won't you? Fa ya de sa de abra wo yere. So oni no kwada no wa che na yire sa se ka cho se wa dan free wonye wa ma ne ho kwan fra na me me na. Enti se mi tu fofa ne ho amebua. Ene se wo di agoro. Ya sha kwesi buate kakra. Obeka story no. Pass station na kofa mu ana asa. Okay. Ha. All right. Enti awon kura na yete no, na ni sika nya hwe. Me na me yebi ade na ni sika. Ya ne se bore sika. Month eno no tua. Okay. Say when you sika kura no di bofi ofo ma akwa abosen ya na minim. Ayi. Eno na that was Charity Foundation. The 3 cities. Me free adwuma ba so 3 cities ayira. Aba kwesi mu fa me se mi hunu was ne kromfo wo ne nsa. Na ofre boson bodua. 3 cities kokko me nsa. Akoma Odane. Chese sika kwa van to them. Chese sister fia. Ete obodua no sa sika na nkra ni dia wo na de fie mu ha timi diska na sie se ni wura hwehwa am de amana no kunu tena sika ira ko bodua wo so be opedua bro pa na wo bodua wanka 3 cities woni wo yire kunu te dem na wo 3 cities ya ye se wo fa sa wo kame na mafa hukum efiri ho ekutaba bia ma won se a chie den mama anya bete wo se be nkra ha mete no ntse ne ma wo ho enso mi jawo nyina ho na me ba ta no so ebe fa wo de kwatena nkra nti wo ho adwen. Okay. Na obi teste me no say wonimo pa wonne ayiti abenati wase nsuo nyina na akobi banku nyina woka me say wo ye ba kwaku frempon de me ba kito de kwaku frempon enya kwaku frempon de asembeba ye wo kwaku frempon we me sori fa de ma mo roba ball yi me twi nsuo adom roba ma me wi me na bia ni asiso ho dia ne me de sara ma no nsuo me na dware pass station na kofa mu ana asa. Okay. O tumi no ansuo nyina ma ne dware no waba no akɔfa adafo bɔne na maka oso wonti ase. Pass station na kofa mu ana asa. Okay. Ha. All right. Enti ono kwa ni ete no ne sika nya hwe. Me na me yebi ade ne sika. Ya ne se bore sika. Month eno no tua. Okay. Say when you sika kura no di bofi ofo ma akwa abosen ya na minim. Ayi. Eno na that was Charity Foundation. The 3 cities. Me free adwuma ba so 3 cities ayira. Aba kwesi mu fa me se mi hunu was ne kromfo wo ne nsa. Na ofre boson bodua. 3 cities kokko me nsa. Akoma Odane. Chese ka kwa van to them. Chese sister fia. Ete se obodua no sa. Sika na nkra ni dia wo na de fie mu ha. Timi diska na sie. Se ni wura hwehwa. Am de amana no kunu tena sika ira ko bodua. Wo so be opedua bro pa. Na wo bodua wanka 3 cities. Woni wo yire kunu te dem na wo 3 cities ya. Ye se wo fa sa wo kame na mafa. Hukum efiri ho. Ekutaba. Bia ma won se a chie den. Mama. Anya bete wo se be nkra ha mete no ntse ne ma wo ho. Enso mi jawo nyina ho. Na me ba ta no so. Ebe fa wo de kwatena nkra. Nti wo ho adwen. Okay. Na obi teste me no say wonimo pa wonne ayiti abenati wase nsuo nyina na akobi banku nyina woka me say wo ye ba kwaku frempon de me ba kito de kwaku frempon enya kwaku frempon de asembeba ye wo kwaku frempon we me sori fa de ma mo roba ball yi me twi nsuo adom roba ma me wi me na bia ni asiso ho dia ne me de sara ma no nsuo me na dware pass station na kofa mu ana asa. Okay. Okay. Abia. Mako. Eni akwasi buate no no. Akwasi buate. Na Akoma FM. Emema bi eye matan. Na ma bi eso ye manhunu. Omo awokwa. Enye oba bi na ye baatan. Oba bi wo ho a wawo but wawo kwa onye baatan. Unse be mai e ka se nka meyire mra. Na obemi hunu nsese nkora yi kura na be meyi hwe wo mu nti na opo
nkura de ku be ma ne so na nka ye nhwe ne ye nka nkyere be ma se agya kwasi ye wasede ye na nka nkura ne nka maame ho maame se da wa frɛ sister Maa Akos pa cho chena meba e wa de chie ye wa yie ye toa so e wo de meba saa ne nim se wo ba tan ka ne yemu be hyehye kakra na nka wa tu anamon aba na wo be ka se be ma yikura ye ni bibia na Akos pa cho sei na be ma ye me ye ne ka se ofon so no wase be ma no emma ni siko wase ofon ya ma no dro so kra no obo eti ni nyina na ye ya se oba we jan kola de agu be ma so de na mpa ayaya de na wo ka no eye no kra eti bra na nka ye nhuru kwan ya de be ma yi be fa so fi se be ma yi na de wo ba ha ni nyina mu no oba ye ntu ana mo da ye friend de bia no my stories ade ti no my stories afi kra de na busu opanyini sa abeje ya o ka chen se enkola no be ma no onfa do di jan kwan jan kwan no iti wey ye fra mo ba kan omo akra ne betumi akone ho oba ne betumi abonkola na ma bibia to wo mo iti be ma nyame o hira no we mu ne ye ka Mother's Day a omo ye mema but omo ye celebrate omo ye na nye oba bia akra free ne yafunu mu atofom e na ye na obi wo ha oba wo keke wa mehwe ma enti be men on hye ne ho den ene so wo tie bia on hye ne ho den akra na oba ne de neja wo mo no ne de hia ne wo mo ono kra wo se wo mu biem enti won fa wo mo no hwe na ade kama onyame be hira nkola yi ama omo anyini na se ye tota wo ma mema no yetumi tota wo so de ma enti mane nye ma bi nwanwa ye be tota wo ne de abrew na ada ho so so a ma me won fa wo nye hwe won se na nse celebrate bi me ma me anhwe no wan fi no wo sika pa na so so on fa ho ye pa ne chewo ya pa ne chewo ne ma me ja ne ma ne papa enti ne papa na obe celebrate no enti nye ne ma me ampa wa mafia ne ma me abepem nde Akoma enti enya nwanwa enya ne nwanwa enya nwanwa nyame bi hira nkola no ama ono soso ne ma no celebrate no ama ono ba tan no ne ho akere no ama nyame atwia ne ka evangelist mama de me ka che sa oba no se danu ma ye hunu se we ye nipa bonifo ankasa we ye bad time bonne papa se hwe kwan a wodi Maa Akos fa so no meba ya bu nkonta ya na ne sister afra ya twa ya busu apanyini afa de final ya busu apanyini ba ya busu apanyini se wo mu manne machina kola ne mi no no mfa wo macha na wa busu apanyini ti nipa we ye wa busu apanyina se nipa we ye wa busu apanyina sa wo bi wo fa ase o sa odi na ware du stage a gina mu na fa ye 2 years ba ma no mfa kola ne mi no so mfa bi na nyenye bia a na misuo sema nyenye bia de bi emre bi be ba ama nkolai se bia wo mu be ware le yase yanko hwe ne maame na ba ma gina ka se wutumi nsia ware na se abusu panyin di asem na abeka se nkolai du ba bi aye ye hia ne maame na papa betumi na obetumi aka because you record this na wa se du ba bu ka se moche memfa nti me de na ye yia ma mi ana mi di ma de aye yie be de aye kodu yesu ye hia ne maame a me kwa ko family aba no aba be gina ma ne maame esida ejabuzo apanyini afiwe ye sese nya adwen foforo na asem na da on enwu sa fra wo fa se ne tenase fra wasi na pa ne chaw se de me kan ne mre bi man kan yie na ye tenase ne ye kan asem ne foforo na nkola ni nyina nya nka bomu ye se nkola wo mu achewu nti so buko sia wa bontia e wode ma me be kan kire nkura na e wona nche e wona nche se wo mu nyemu nua nine nyina wo be ma no nine nyina wo be ma no oba ne di ni nyina wo ma no wa di na adi wa fa krokora e bi to ne be kan ti se wa wo foforo ti so ne be ma foforo na se no o di awa woi no buko sia wo di ya wa pam wo mu ya enti ombe dai yo papa mu ti se nyame apagya no na nyame di na siye na wo ba be pebia o se e di asem do obeka enti oba de ya be sraw huru nyansa na o moja no ato agu no bedu be bu ba ya mo bose eze nkola e wo butiri mo obu ma me apuo mu
omanyini omanya puom wayɛ no ɔbɛsɛ ka kyerɛ nkora no abribia sɛ nkai bio mo maame awu wawu kora dadadada mu hyɛ obi ano sɛ mo ɔbɛyɛ na afɔ bo sɛ bɛduru baabi na nka wo hia sɛ nka wo bɛn mɛsɛ nsuo ma wo nom nso no wɔ mba yɛbɛsrɛ wo so ɔkɔ asɔre a ne sɔfoɔ no nturufo na wɔn nkoko siesie na nkwadaa no ɛne wɔn nka mom na wɔn nya baako na afɔ wei nyame nhyira wo ma mese sɛ de yɛwɔ bɛrima hunu no yɛwɔ bɛrima hunu nso wɔ hɔ ɛmaa ne bi wɔ hɔ no ma ɔmo deɛ ne sɛ ɔba abɛwo ɔno deɛ sɛ bi ɔne ne kunu ada na wanyi nsɛn na bosome nkunu aso na wayi akora no ato ɔne deɛ no no deɛ fa ho sɛ baatan biara no onim mfa ne ho ne deɛ ne sɛ ɔmbɛwo wɔ asase so sɛ yɛsɛ nyankopɔn sɛ na wo hyɛ asase so ma ne deɛ no no enti na ɔtumi kɔɔ baabi foforɔ a wasa akɔ so ɔno yɛsɛ baabi a ɔwɔ enti nkora na wawo ama wo enti ɔsɛ aberante wahwɛ wo ma na mama me de ɔkaa na ɛyɛ ma werɛho ne sɛ ɔsɛ durummerɛ bi nsuo bi ɛtɔɔyɛ ɛne n'aduane a sɛ bi wakɔbɔ tu hyɛn awie ne nsuo ne mmanti ɛwɔ sɛ ɔfɛ nsuo yi mu de aduane ne kɔ na sɛbi nkɔ ɔkɔgye ne kwanhyia wuo mpo kɔtɔ nsuo yi ma aduane nsuo de ne kɔɔyɛ hwɛ awerɛhosɛm maame mehu nka baatan deɛ nka baabi a wote abosia mpo na nka wɔɔwie a ka bɛma ɔma koraa rebi na ɛso so ɛnam sɛ yɛwanya obi hyɛ otɛkyoo sɛ abusuapanyin ne hyɛ ne tɛkyoo ɛna ne sisters no nso hyɛ ne tɛkyoo na sɛbi wo sisters no ɔmo ne ma ɔmo ma ngu wɔn ho kyerɛ sɛ wakɔnya bi nti wato nan n'atwene hwɛ ketewa yi a na odi n'akyi woka sɛ akora na no te ate woka sɛ deɛ ne maame yɛ nyina wɔnim maame yɛ ɛnnɛ 2023 mɛsɛ resolution mo yɛ a momfa nneɛma bi nhyehyɛ mu mo yiyi bi mfirim na momfa bi nhyɛ mu suban bi a 2022 na awom no maame sɛ suban no 2023 yi firim na kɔnya nsakrayɛ na ma bibi nkasa nkyerɛw na wabusuafoɔ de ma ɔmo nyɛ yodom na mmerɛ no so a ɔmo nyina obi abɛkɔ akɔhwɛ ne ma deɛ ɛyɛ ne sɛ ebedwummerɛ bi na woda hɔ na wo po obi ama na so omu no sɛ we ɔmo yɛ nketewa enti mpanimfoɔ no na nka wɔ sɛ that time na ɔmo bɛhwɛ wo no na ɔda hɔ na ɔno abusuani no ɔno wakɔma ne ba na ɛhwɛ no na afei wo nso wo ho kyerɛw maame ma nyame nkasa nkyerɛw na sɛ akɔ na kɔhwɛ wo ma no na asomdwe embra meda se na asomdwe embra yɛmfa course ne bi ɛmfa stories no ɛho yaka abranteɛ Francis Sechi ya wɔno deɛ ɔsimi nso pɛ nanso abaya sɛ wokɔndɔ a oba me nso medi na ayi nyinsa ba ya ɔsɛ mɛyɛ DNA ɛna yakasa fa ɔbaawofo a wɔgya nkora nan ɛde ama bɛma sɛ bɛma no ɛmfa wodi ne baabi afrɛfrɛ hello wodi ne baabi afrɛfrɛ Maa Akos. Yes, we didn't be afraid from me patch up on the town, Yanko. Maa Akos, for the press, like I said, Yanko. Maa Akos. I said, Obama Carter, Luku, and the bag with the number of 24. Me patch up can. Dana for Diana said, you said, Bama, about that I said, or the very fat, not fair. Or means a bonnet. That is anybody because. Baby, I will share that. It is a share baby glass of them to the night. No, no, sana, sana, if you need that. Even when I really could let out of our boy. If you need it, no, there is a bit in my higher. Now, if you do at the come, Mamma, and your mamma, and passing here. That's what I've shot. May I say, when to me and you know, so when to me and you know, so Alaska Star Enterprise, original wallpaper, here. And next the wallpaper, papa, we hear a Alaska Star Enterprise, me pacho, and my refikra. We didn't baby afraid free. Me pacho, maint, ye were hot, ye, will be any one motion TV. Our phone, so ye knew come off phone, so nye TV, so we didn't baby afraid free. Hello, we didn't baby free. Pacho, justice, me free boleka. Okay, justice in Bariga Yanko. Me pacho, nkami nyo number na nkama flow of na numbers no eguso na wafana fe yedi enkomo egu TV no ase enti wo hwa wo behu we didn't baby free. Hello. We didn't baby free. Hello.
Kasani yanko. Sina masipani binasa mwili wa NJS. Anya mwaka mwenye. Haya Akoma Onua TV. Okay. Mami ushe Onua TV Akoma FM. Aye. Mera say odini baby afrefri. Hello, mami pacho mama satare blue Mr. Chimesi mwana. Mera say me pacho odini baby afrefri. Hello, odini baby afrefri. Hello. Within the baby afrefri, me check lines na mami. Hello, me pacho your friend Derek in Cafe Club. Derek yanko. Me pacho me program me fine na I could see the acting there na meeting. Me pacho. Me and me cafe me to my Facebook email problem. Me na me about it. On so down Accra 3.5 years. You see Accra no 9 years. I never had a crowd. Na me the American say kwame wan share no de na sitan be boa. Ya me onsha o papa. Baby Ahaya Akoma 87.9 FM. Udini baby afrefri. Hello. Udini baby afrefri. Accra, yanko. Alisha mopana mwagupa kwa ye. Ngato me tumita video na mama no bekire. Ami bi ayadi amani adi. Okay, ya bebo edi amamo eyemi na. Edi amamo titira. Koso netina hona ehwe. Eyemi na di asembeba. Emina boy, Afrukutu or the Asembeba. Intimasawa, the Alaska Star Enterprise, original wallpaper Sahifie, Macacho, some wallpaper, Afrebona, the Tianet, and Sure Tapetampe, and Sure Tapetampe, and what designs no colors, no engine Jinamua. Alaska G, Alaska Po, Alaska Kudu, I want to Benya original wallpapers, not just I want to say no. Yeah, the bed sheets, blank curtains, and original curtains, bars, TV, strip lights, epoxy chemicals, waterproof chemicals, and stickers. You know about Alaska. Bra Edrum, Mrs. Anoche Plaza, Yeben Prudential Plaza. Freyan was 055-411-4878. 055-411-4878. Akoma Bema Akwaba na inside a man official man happy new year because ni na mume hono bema na pon to say Yankopon adumo ya da nyame ase afem kometu ya da na yetem komu ahoten na afi atwam nyame ti ase bibia ba ya find this year ho wa chede ya sha kwaji ya meka se bronya bibia Akos kama oh nyame atom bibia ya fine and that's what ten kwamu idea asida ne de be nyame ndi yankwa ene da so her clinic eni da so her back clinic ma edi kan de Yankopon ase wo pempenso odi aba beduri wa hwe enso aboye ho ban e free Akoma FM da so crying boni bia nkan ye de asida eni kabea ena ema no ma na wie so hu me wa ha no ma eni da so her back clinic obi ka say eden kra no mo ye wa afena utie anase bia woni mi ndada na ye bia anasa yaresa bia ye de ani hu hawo ena yetu ase last year na afie twam no ye de promotion bi ba se ye ma ya hwefo adofo ne etiefo nyina bronya achede no kwasem ne se ye ko break akra dodo na agi code no nanso no omantumi amba ye de 1 week we anana otwe we se ye de ani fi ne kokosi e brada sa to ho bio e de na wona ye na code no na omantumi amba na se omomfre numbers amene betu dwa no na omombra oba card na e free de be ya ma ho bia e free uwi aduro kakra bi anase de ohun bia kakra bi abenye be na de ato aduro ni ama obi aka na onso o de akwakosa ho eyare enti ne otie mi bia no emfa pen any paper na on trace our number we say emfa nto ewia omfre anase meguso kasa na omfre na ye money code oduru hospital on pa on kase doc me code nie oba card e free labs ahudo bia bia e free machine de be show bia so e free na afensu ya wie no Akoma FM na de ato ado wie a
ni asan so ama bi esa de account okay. 0559 0559 90 12 34 0559 90 34 and that's 0596 19 88 84 0596 19 88 84 into bibia amfre eye kumasi ase no bebi a yaso e wo no eye kwada so estate ni estate park no e na ebo ho pepepe ye ni estate park Akoma so we chiri na wo ba wo do si wo brother man ho no ma free numbers am dey atudwa ne ba be faw yaso e ho no e ya brosan fita boni baka say white story building ye ni estate park no e na ebo ho into onuadofo a wutie me wani na ye oden eye te na esi wani ne so eye eden how ben na abaso obi won mo se me da soro ye mani ase na muomu anase bia etwa nkyene aye kokko ahono wani na eden uhunu ade obi won mo se me wa akira anase enipa ni fra akire ba me hu no nanso oben me a me hu no anase bia oben me dia me hu no na wa akira me hu no ni nyina eye how so to na mo na ben da so he ba ya sakofa machine fufuro bia ba ya de hwe nipa nani so ehu how bia wo nipa nani so ebra e hya ase ene baabi a aduro ni a kire aduane e wo se wudie die ni kwan se wudie ni a wo se wo ye ni kwan se wo ye ni a hyemre kakra bi de ama ase kokko no mu nduro na wo kokko no ma adana ebe hye na ebe ye adwuma e de ama bi se enye yare bia na se ni how bia ene e de aduro egu ye ni so da bi eduro na edigu yanu so na ewo ne de nanso enye bibibia na ede eduro egu yanu so entino se utie me na se wani no eye den ebo na asiso wakọ hospital yesi e glaucoma yesi eye cataract broni be kasa myopia ana se how biara broni doctor bia ka che obrofo bia ka che bia tutana mo bra ye nye brofo ne de ye adwuma na emu eduro na abenom no ye mfa eduro mu ye ni so eduro a obenom ama na ko ni paduam na biebie wunti na akokofo wani so na ye adwuma simaka kra bi edi amount enti se eye asiche yare na kofa wani ne de baaye eye stroke na kokofa de baaye ani enim se ulcers utumi man ani how ba dodo na enim hypertension anase pressure abnormal pressure and cause glaucoma bibi won ma na wonim osimo pressure na mani nya me yo nso na de na nse aseme hwa ade me hu ni ye me ma me papa me nua ba ma wutie mie Akoma FM so na mo na bra ni da so he back clinic ya so ye oba ho no ma ye ma omreka kra bi ni a kire okwan be fa so aba no mu aduro no na oho ato eya na eya na arahu bebrebe se wadofo e ba wo nchen dis o mo kasa ansa na wo hu se asemasi nie eya na arahu bebrebe yesi ye ne o air tonchia se ne wani ne house tie bia no fabra ya so ye oba ya so ye a ye beboa ama wani no so ayese akrafo frani eni so wa akra na se utie mi a akra direction no e wo tabora laji wala ko junction udo dru ho no ma fe numbers na me de atodwa no eye na eneden ekokusi next week ana na Akoma FM fresh number we say no o frey ya o say doctor me code eye say oba ya so ye a o card untuaka labs ebe ya untuaka machine de be hwe obi a untuaka wa wie no skaka kra be de beto wa dro no ni asanso ma bi e de account bronya ne ye ninwie ye enti ne free numbers am de to 0559 90 12 34 0559 90 12 34 and 0596 19 88 84 0596 Akoma FM 88 obi beka say eni da so he back clinic eni nko na mo hwa na da bi say ye enumka eye pressure eye oba ne bema mu enam nsa yare amenka na say infections ana say bema ana oba ana bema na tinka atiko oba na tinka atiko ade ekokofa bae eye stroke eye hypertension eye pressure ana say ulcer how ben na ewo so a enu nti wachina bra unya ano untumi ensia no kwana se dia untu ase tutana mo na brenda so he back ni nya aboche ni nhwehwemu ne emfa ma ye nhwehwemu ne de ma wa nkasa wo de na se nso amayen ye de oba ye ne otonchia se ne woni ne asitie bia no woni na ye de edi mfie bebrebe obi on mo se makwa wakwa ye operation me ye wie mani we memfa hunu hwe we no nso amense mfa hunu ade ye ne otonchia eye wuntini mu na ho aka bra eni da so he back link ya so ye ne ma waduro na nom simaka krem na hwe
I can't say ensesaye e de beba onu maduro na sima kakra bu nsa ahya se ye woni ni so adwuma etitutu anamo na bra wo a utie mi kumase ye wo kwada so ye ne estate park no e di nhwe ni mu usi wo brother man ho no ma free number we say a media to dwa no 0559 Akoma FM 1234 059 0559 90 1234 and that's 0596 19 88 Brakumase and that's Accra Tabora Laji Walako Junction Braya Suye na fa wo ha obia ebra ni da so ma e de ese ni da so e ho ma obia intimate na fie ana se men hye dem e ma ren ho nkasa me yare we de mani yare we de eno an bekumi ye hwa dance a e ba ya so ya e na ebro ya adwene ye ntia se so but ya na ye de nyankopon ase se o de sa ni so ade hu e ma ye mpani Akoma FM otumi e de aba oman Ghana mu a oji edin sei no intimesre nia owo ha obia efa nani ho anase na pum na se yare amabobo su bia no ontu na ma na ombra anida so he back clinic ya so ye so ba ho no mo a ye benya abotre opepa ani odo awon keke de be hwe no kra no onfiri okra na nani age keke e na aba ye ho nso a ye sanso hwe hunu se obekwa kodu fi asundriem ye be frɛ ni asa kakao se nia obesi afa waduro e wo se yan asa frɛ ye be kai wo ene wanu mu aduro obenu aduro ni sei ubo ma o mfiri aso nkonkodu fe na ni rafi ye de bi ye punato won sei de bia wo hia enchechemu bia no betumi Akoma FM na afi ni a cheche okwan be fa so a obenu mu aduro enti men hye dem endwendwene wani hu to anamo na bra na aba ya so ma ode anigye ene be free onum ma ansa na me sorry we de mesro sima eye mia ma yonku brebo bi eye ne birthday na 29 mantumi an we hye no inti ene de me fa this me fa akonya wesis na me fa we hye nana akusua asiedua a wo Canada say me we hye na happy belated birthday on fanche say arefie na baye on fanche na onso yen wishes mo inti e we hye no happy belated birthday nana Akoma FM Canada nyankopon insunshira no me da se papa pana enchianko Emma Elder Andy ene na busia e wo Sydney Australia Elder Andy ni na busia Sydney Australia ena wo mo so e wo Elder ya chia wo pa wo se ukromu ni ene na nayere ufiri wo bo obo kwa nti ukromu ni pa ai wow wo se na nayere wow we de kromfu ahia obome oso obome Elder Andy ene na busia wo mo Sydney Australia o se ni kromu ni no pa ma and so a gospel birthday ene ya gospel birthday and gospel anya 5 years gospel ya naba me am PSA ai nyame ai the first born nyame pa na 5 years ai wo you guys wasn't Julia mo eh wasn't no da so bo mu dio o da so ka papa ya seda e nyame die bo mpa ese erade beye abofra kese na botae bi anti o de gospel ba wi ase no obeba be ya ahye de anyonyam the gospel happy birthday to you oh papa no ma me nyina say happy birthday okay happy birthday kese pa enfama Akoma FM kwenu amono jamfu a ya chia opa na no na kwadwo edase wase wasmete se wase di ne birthday nti ene me ma we na fama wase nyame nhira opa na na ya mame gifty Grace gift herbal ya na mami ya Grace gift herbal Grace gift herbal ma obra ya aponchi an wofu abodwe se o na pam kankan na am say what aponchi o se slate ene kaba amaya kama ya do bro de o ma ya kapa grofo na le no na mon fan chemo sen ya me shira ma me rade mo adwuma nkoso obi ma chaw na ntwie amen wacha obi ma chaw na ntwie afeda se ne adwuma na tumpon a ma na age ba bia onu na ma ya apopon wo de na pampam bon de ye nkwan na wo firi ha na wate na etire ha no eyo no a nyame nhira ma Grace nyame nhira wate gift back le kinti bomodia na eco Grace gift wo de
wɔyadeɛ bibia bɔmɔden na fakɔ hama kasa wɔte na ɔte no Akoma FM pɛ baabi a de hama etutu yadeɛ ase deku a onkɔ baabi ase Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services okra wɔne wɔ ɛbɛto nkyia ɔyadeɛ no ankɔ agye sika ɔyadeɛ no kɔ ansa no watua ne ka Grace Gift wɔ Kumasi Wohwim School Junction Wohwim Amman from Barkasi Road Enkrani Wachimota Petroleum Bungalow hɔ a ɛna wɔwɔ on Family Life International School Division anymore for Grace Gift I was 0543 32 00 0543 32 3P Gallic Mr. 3PO 3P Akoma FM Mineral vitamins vitamin C a dry young fancy just so 3P de nanka yedru ho sa nanka wa ma so for to ho dan 3P de so for say shemikam Eshekuya donkom eshabakunum tambia tam do so ya me na me kon mabo wonderful the doctor catch up no mun tete so no mu tiri mo den dodo ya de to na ye nti me so wonder doctor ni mo mu fofofo mo na 3PO adro fa number ne to aso 0248 92 Akoma FM 0248 92 Nama unsanka be Dr. Mafo Fertility Herbal Center. Awo center. We no answer wo so yire ene wukuni. Mumienu nyina mo kwaje ba. Na mo sesi e mo ho atom akora na yesi nsuo ba no. Ye ni nsuo ba wo wiase. Doctor se fa ne brɛ no. Obema na nante. Ho ne de leto kwaku akɔ no. O ye ne ho adwuma na da ye be yi na pie no. Beje mo nsɛm eti fa wo ba na yesi koja ne kwan no. Dr. Mafo Fertility Herbal Center. Obane benante atonso sreso ene wo atia bisa ba se. Friend was 0244 Akoma FM 1099 0244 411099 Aye Waterfalls Drilling Enterprise o se en superman kwa ene sika hoden ti wusi wofie wo pese wutu nsuo ni bi na ye de afidie susuma wo se be ya 24/7 wo bi e wo pipe no a wo benya ensuo a Waterfalls ene wo so mutu nsuo no ade mawo just wo mutu nsuo a unya hawo wo mu mfidie akasia papa ya wo mu editu nsuo se de tie bia nti woni hawo ma Waterfalls Drilling Enterprise into nsuo no enfama wonu buanso ebu form Akoma FM woni na ye bi e ba clinic ene wa brosa kromu medu omo adanse am fede sans ma mo ma yo bi adwuma mo amon pakọ na bo wo mo abaso e de akere me enu nti frɛ Waterfalls e was 0246 26 57 07 0246 Health Alert Clinic and Yeko Health Alert dear wapomode ho nsɛm ɛda wɔn makoma so 2023 yare bi aka ho awɔ na wo pɛ diabetes hypertension ɛyɛ kofikyira wa ya se yade ba Akoma FM wani so biri woda wontumi na me se ɛyɛ Health Alert Clinic sɛne so ma me wɔn mo ɛwɔ Shaman Queen's Hotel ene omo ne no ne din hwɛ ne mo Medina Post Office oben First Atlantic Bank Kaswa Crispo City Junction oben Block Factory for 0242 51 88 93 51 88 93 Richmond Herbal Center yen ene de akuafo nku ne akuafo seminar ediaba na udware seminar no fibroid enane monamani sansa akọ be ma wa ye mmere ewọ mpemu Akoma FM na oho ebeto pa wo wie akuafo nku di asra wo wie de ebe ye fe sisi ya de ebekọ awututu ebekọ wo wie de ebeto so eye akuafo seminar ene ne nku seminar ene nku nwanwaso oba Akoma FM a ubenya bi ato sanso na akọ Angel FM marketing department a ubenya bi Samdora and Herbal Center what the Bomadiana friend doctor was 0249 18 68 45 0249 18 68 45 Blessed Herbal Sam and Co-Herbal when we na ewokeo Jeff Herbal woman Akoma FM Sapon Fico Herbal one also ewokono wo okwa ubenya bi ato na mom awia brede rocket ya de pakum aba pakumo pakum pa
kum kyerɛ sɛ mɛɛma no aduro no mɛɛma deɛ bɛɛma nyina nyɛ wo bɛɛma no a wode ne nane nam hɔ no deɛ ɛsesa w'anim na ɛma yɛ bɛɛma enti bɛɛma deɛ wo bɛɛma ne deɛ ɛsesa w'anim mu enti ɛsɛ sɛ wono no ha na wode abɔ ɔbaa no kum wobɔ sɛ ɛfi adwo ɛno no ɔbaa no ɛde gyanikio 442 so bɛgye ɛsiane sɛ wanom ɛnɛ 4 adeɛ kyea 4 adeɛ kyea 2 formula 442 no yɛbɔ no na afei wɔde agye na vein capsule Akoma FM ya wodwo so a wote ya ɔbɛma prostrate wode ɛyɛ vein medfagin bɛboa ma wadidi mogya bɛdi afusa no yɛ nipadua mu woda a wobɛda wɔnan ne wo nsɛ yɛtikyiriti ne nyinaa ɛbɛkɔ ɛno nti rocket clinic limited fra yɛn ɛwɔ 0248 88 5040 0248 88 5040 ɛneɛ ma yɛnkwan na atenka ɛwɔ ne yɛkɔ atenka royal clinic ɛwɔ ɛna kyɛ sɛ yɛde jagaman capsule saba ɛkyɛ sɛ bɛrima no mu a ɛgyigagiga no ɛma no bu adwuma 24/7 jagaji Akoma FM yɛwɔ ya ɛba no aniyadeɛ ɛtɛ ɛne deɛ aka no nyinaa ɛyɛ atenka royal herbal clinic yadeɛ bi yɛ ne diabetes stroke ɛne pressure no nyinaa ɛyɛ atenka herbal clinic so yɛwɔ nkran woba nkran a yɛwɔ teshi nungwa sanso ena kumase agrek enzima fra 0245 724 401 724 401 ene yeni enkomo pa ne enyo so ne mom awiabre se wo pese wudi pa no tene da Top Choco chocolate. Top Choco de mama Miss Akoma FM. Sister Kuya bese. De enye shekra no. Wobetimi dia fem. Wo de fem a wo be hu se chocolate ye ka chocolate mama hu se chocolate de ede. Eti se wunya Top Choco na de fa pan no nim. Nyanya ade bia sebi eda enum de mama ye. Na je se wo de abobo so. Wa kekesi. Eyo yo da won fa haw. Da bi. Wunya haw. Uto ye dem. Na okro you ka na mo mu ayase ya wo da 2023 a ene ya obete haw na aba se violence wo na Choco na mo de Akoma FM wonu nya de na siro ayase enti wo mo dia e was me didi bottom na me didi ayase na didi me bottom na me ayase e wo na me didi ayase ayase me ba ya ma ni gani free na dwuma mo ma bie 0243 0243 033 033 na wama wonsa aka bi pa ne mom na wama wonsa so aka floral tissue na eye kama we de pepa wani mu fifire Akoma FM ya pepa usini de chese de obeye bia na wo wia wa pepa wo wia no wo de ato das be mu kama eye floral disposable handkerchief ye wono napkins ne toilet roll nyina e wo ho floral tissues eye kama ma sanka bi fresh 0243 033 eye dyewood heba hospital yɛ deda wɔ 360 capsules aba 2023 sisi yadeɛ enka yɛ ntufie da biara ɛda esan sɛ yɛ kɔ n'ani bere so ɛno nti wohia dyewood ɛba hospital dyewood 360 capsules na ɔbaa no bɛrima no na ɔde dyewood ointment nso atwitwi wɔ Akoma FM sɛ obe feel good ankasa heba no pharmacy shop mu ɛnyɛ na fresh 0244 88 64 37 0244 88 currency ventures yen di no paba Zahara mixture energy capsules said way afiwe award no yes saboso because a powerful enronwa Zahara nupa and no just say edimutintimai epo adwuma adanse ne doso eno Akoma FM yafe mawonsa enkebi na enem nsan ya de beko Zahara man capsules bema no numbi na eniema ginagina ne emem na usori anopa empagya ne mu ne ehunu se wo bema
na hindi eba mission so entry to malaria no and our typhoid and diabetes no Fred 0246 34 0246 na Emma wonsa enkabi nyame ya adomu a ochena esan eye da fofora nyame ahyehye week we mu ye ma recap nti ochena emi Akoma FM didi mayase na me ni di ubotom ena oni me have say I have sisters. Emina Afrukutu ena wadi me kuntunu all fall down enya all fall down one kasa na echina ye bebo modi asenke benya mi na we studio so a na nka bibia atumi aye kama ewo efia say enti echina ebeye bonfrete obetwa ye echina so ye Akoma mu nsem dwumade medin Maa Akos what Pastor Julius nka na ekwa kokonka evangelist Samuel Mensa enka Akoma FM na nakosia kokuya kapa na naire otenenka Ishmael enso boye chidom ene adontene na na yaw ene beluchi wo mo ediye ko Facebook live afre makacho say every Monday ekro no de eye woja sedie nim ene bre yede mawa na yede emaw enu nti fa story no o case no fabra ye je case bia ye fine case de emaye ye behwe se wo benya results e wa asema wo de bebre ye ho twen ye kira eme ya domo e be san baby sports e up next Akoma Sports 87.9 326 Obofu Gabriel tinadwam awia sa no wa quiet otie Richard